jawabu ya safari ya kutoka Moshale mpaka hapa. Kwa saa hii tunauliza please, kama yeye ni mchungaji ama kiongozi yote
na turenda kuhoya na gitio please. Ithuĩ twetekera gũka na twakinya muthi na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Nĩ ngũhoya ũngĩkorwo no ũhote kũrũgama kama unaweza simama. Fungue kwa maombi ndio tuweze ũhoro wa gũtĩa Ngai na kũnengera Ngai igongona rĩa ũmũthĩ. Pastor Mae ũkanĩkio ũtũhoere na ũhoere ũhoro wa rĩu wa gũthiĩ na mbere. Asante. Asante. No nyende tũhorere na nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũhoya. Madam reke ite icio cikarĩrwo nĩ Wahesh hau, reke maikarĩre hau ũguo. Angĩkorwo wĩna gakobia nĩ wega tũrute na nĩgetha tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku na twarĩkuga wĩ Ngai. Nĩ wega tondũ wa gũtũrehe kĩroko kĩa ũmũthĩ na nĩgetha tumagarie ũyũ ũmwe tũtigĩte Njoroge. Ngai witũ twahoya gĩtagate ona kĩrĩkĩro kĩega. Thengio nĩ tondũ kuma rũcinĩ nĩ ũheanĩte thayũ waku. Kuma rũcinĩ Ngai witũ nĩ watũhe Jane Masses kuma mũciĩ gũthiĩ mocarĩ na gũcoka. Rĩu twahoya thayũ waku ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ na nĩgetha Ngai witũ kumanagia na thaa ici arĩa othe mangĩaria ona kanitha thaa iria ĩrĩũka gũtĩkova wahanda mũtharaba. Ngai witũ ũrĩ goco no rĩkumio tondũ gũtwara hamwe na ithuĩ. Ona rĩu andũ rĩrĩa marĩcoka kwao na makinye mahũre thimũ moige nĩ tũkinyire no tũrĩkumia rĩĩtwa rĩaku. Kĩrathime MC ũrĩa wĩna igongona mũthenya wa ũmũthĩ agĩtwarithia ya Roho Mũtheru. Twaregana na confusion Jesu, twahoya mũtaratara kumanagia na thaa ici nginya rĩrĩa na nĩgetha anyite mĩgwate kĩrĩa gĩothe kĩũru eherie na nĩgetha kũgĩe na coordination thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoya Ngai witũ ũtũhe ũrũmwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rathima atungatĩri arĩa mekũruta igongona rĩrĩ Ngai othe hamwe na kanitha, arata na andũ a nyũmba na arĩa othe megũka Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesu Kristo. Amen. Thank you mũno mũtungata twakũrathime. Nĩ ngũhoya tũikare ithĩ andũ a family. Rĩu andũ a family mwĩrĩ nĩkĩo tũrute mwĩrĩ. Please watu wa familia naomba tukarimbie mwili wa mwenda zake. Tafadhali andũ a family aliye Mwathani anathimite andũ a family please tukaribia hapo tuongozwe na mchungaji wa Mai tuode kuruta mwili uke haha. Family. Naona bado hawajatosha. Asante, naona wanakuja.
friend Mr. Dominic Gaivito Amuradi. Negohoe tuikare thi na gitio. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tutaanza program yetu. Please na kurata gatho wako we muhujia kana pastor, reverend, bishop tufuate muthuri ucio wina thuti ya brown tuikire hau thiini. Kama wewe ni mchungaji, bishop, tuingie hapo ndani tusaidiane kupanga ibada. Asanteni sana. Thank you. Haya, tunataka kuwakaribisha nyote ambapo tumefika mahali hapa nitondwa igogo na riri ria Dominic Njoroge wa Munyui Ngai witu amura na Ngai witu akorwo na ikuhoyo ndumwe please. Ukito hapa kuongea wetu kwaria ni kuhoya please ndukoe ihinda inene ni tondu kuri andu momire o kuraihu kuria gwitagwo Kajiado na no maricoka o muthenya wa umuthi. Koguo please ndagwita waheo kamwanya ni kuhoya na gitio muno twarie miario mikuhe itari miraihu muno. Mwathani arogocwo. Ni kwenda gwita family representative Anko nikio oke atukaribishe thiini wa muci uyu. Ni kwenda gwita Anko Mwangi atukaribishe thiini wa muci uyu na no arie ciugo nguhi cigamaine na mundu gwitwo Dominic. Thank you Anko. Mwathani akurathime muno. Ndona wi muthuri. Asante sana. Karibu sana. Awa, karibu. Mwathani arogocwo. Hamari twadogo mwaigwa jitagwo John Mwangi wa Njuguna. Muci uyu ni wa mwara wa maitu na muthuri ucio gwitwo Munyui. Tukite guku ni tondu wa kumwomiriria na kuruta wira ucio tuhetwo ni Ngai witu. Ndio no maingi ngiaria no njugagia murathime tondu ogwo mutabania akiuga. God bless all. Asante. Thank you. Tupigane makofi. Asante sana. Asante sana. Thank you. Thank you muno. Thank you muno. Asante sana Bwana Mwangi ni gutukaribisha thini wa mucie na riu gutwira twi karibu na mbere na igongona. Ngai witu arogocwo. Handu-ini ha kanitha aria mekuria thiini maravanga program na ni nguga handu ha kanitha muigue muri karibu sana tugithi na mbere na igongona riri. Riu tukuingira thiini wa speeches kana thiini wa miario ni tondu riria Dominic araturaga thi ino ni kuri andu a family, ni kuri andu a itura, ni kuri arata, ni kuri andu aria manakorwo nake na ni twendaga tukaheana ciugo tu cia kumiriria, ciugo cia kuheana uhoro wake cingiomereria mundu ungi ucio ri hau. Koguo please riu ni tukwanjia miario mikuhi speeches cia kwaria undu wigie mundu gwitwo Dominic. Na ni kuhoya mundu gwitwo wa mwaniki wa Munio eko wa mwaniki wa Munio okiarie handu-ini ha arata kana handu-ini ha neighbors. Thank you muno mam ugiuka kwaria ciege Dominic. Hallelujah. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hari tore kwa ni rucio wa Jamunira gwitu ni na haha kianda. Mwathani Ngai arogocwo. Ciana citu cirerete haha na nyina na wira muritu nyina naruta ciana ici. Mwathani Ngai arogocwo. Ni tondu na ni nderaga nyina wa Njoroge na korwo twaga mboco tunyite tutue manyeni ciana ici no igukura. Mwathani Ngai arogocwo. Ni tukirutite wira muritu nao na tukamarera no Njoroge arari muthamaki. Mwathani Ngai arogocwo. Ni tondu na mahinda maria tuthiite horo-ini wa ngurubu Njoroge arugama ni arakoragwo na pointi. Mwathani Ngai arogocwo. Njoroge ni arahota gucokaniriria andu itura watuika kwi andu turathie kwina kameti. Njoroge ni arahotaga gutongoria okorwo hari andu mataramenya ni tukwiriirwo itura. Njoroge arathiaga akiraga
ririkana twina andu itora tunyitanire ta hindi magwakwira ugo kwa muhunjia kwa bishop haha muru wa nyina tutia muwi no ni ndirikanaga Njoroge ni athiaga kiraga mundu o mundu ririkana umenye kuria twina muthuri urakwire itora tunyitirire bishop mwathani Ngai arogocwo ni njui Njoroge arari muthamaki ni tondu Njoroge ni arabatara gutucokaniriria itora na arari mwana mwega ni ndirikanaga ta hindi mwaragorite rori okire nginya haria ndutagira wira akinjira mamu Njoroge Ngai akurathime ni tondu ni ngenaga ndona mukitherema ciana cia munyui ndaririkana wega turutete na mami wanyu mwathani Ngai arogocwo Ngai wa ngoro yakwa wega ndona ciana ici igitherema ona ndamona menyanaga ni ciana ciakwa himete mwana akwa ndiramuhuriire thimu aranjira mami taririkana ni ndonagia Njoroge uria tukuruga tubuku ngamwira Njoroge ni arahurukire mwathani Ngai arogocwo riu nyina irimu tungata haleluya ni tondu Ngai ni acokaga ithenya ria mutumia wa ndigwa Ngai ni acokaga ithenya na ni arugamaga na ithuĩ nyina wa Wairimu urugame na Ngai ni tondu Ngai ni acokaga ithenya nyina wa Wairimu ngwenda gukwira ucũthagĩrĩria maitho maku na igũrũ kũrĩa ũteithio witũ umaga ni tondu ona wacũthĩrĩria na igũrũ ni ũrĩonaga guoko kwa Ngai ni kũririkana nyina Wairimu ririkanagia Ngai ũkaroraga na igũrũ kuria uteithio witũ umaga mwathani Ngai arogocwo mwathani Ngai witũ aroheo goci thikagĩrĩria igũrũ rĩrauga atĩa ugacoka gathikĩrĩria roho mũtheru aroiga atĩa ciana nĩ igũkũra nyina Wairimu na hatirĩ mwana ũtegũthoma tondũ Ngai nĩ acokaga ithenya Ngai ena hinya igũrũ rĩaku haleluya Ngai nĩ arũgamaga ithenya nyina Wairimu Ngai akũhe hinya na akũhe thayũ ũrĩa akinyagĩria andũ ake ndukamake Wairimu na ithuĩ twatigĩirwo nginya angĩ matahingũrĩte nginya natharĩ na nĩ tũcũcũ ndĩrarera Ngai arogocwo Ngai ndarĩ gwĩke maũndũ mega na ya ũkinyĩrie thayũ wa Ngai nĩ twakwĩtũrĩrwo nĩ kĩndũ itũra rĩrĩ ritũ tondũ hakwa niĩ nĩ ndĩrendete Njoroge haleluya nĩ tondũ ta hĩndĩ wokire agũra rori akĩnjĩra mamu nĩ ndĩragũrire rori ũguo wona kawĩra ũkanjĩtĩra ngĩmwĩra Njoroge ndutaga wĩra na rori citũ no ndaigua handũ heka wĩra rĩ Njoroge nĩ ndĩkwĩragĩra no Ngai akũrathime tondũ nĩ ngenaga mũgĩtherema haleluya ndiyo ciugo nyingĩ nguga Ngai wa muoyo amũrathime na Ngai amũkinyĩrie thayũ ũrĩa akinyagĩria ndungata ciake asante haleluya tupigieni wa mwaniki makofi thengi mũno wa mwaniki nĩ tondũ wa kũrũgama na kũaria handũ-inĩ ha itũra kana neighbor ti-itherũ nĩma ĩyo nĩ mĩario ya mũndũ aramenyete mũndũ gwĩtwo Dominic Ngai witũ amũrathime handũ-inĩ ha family rĩngĩ nĩ ngwĩta Uncle Mwangi acokio haha rĩngĩ turenda kũmenyithania family na arie kaũndũ ka family gakuhĩ asante sana karibu sana wega mutabani wa igongona nĩ tondũ wa ihinda rĩu rĩngĩ wahe ngwendaga kuga nĩ tũkĩte family ya Njũgũna arĩa makĩũkĩte anini onako tũgĩkorwo tũrĩ andũ aingĩ na nĩ ngwendaga moke haha mbere o monekane tu na moe moko na igũrũ nĩgetha ũkai arĩa tumĩte kũraihu tata wa ciana mama ona cousins ũkai aya family gĩũke na ihenya family ũkai ihenya no mũtikwaria no kuonekana ũkai asante familia nĩ tondũ nyumo wanyu asante thank you family angĩ mwe mũno meko andũ a family othe harĩ othe please tũkuone tu andũ a family aha okay haha harĩ na tata mũkũrũ tagwo Nancy Wahĩto he tata mũnini Nancy Wahĩto hena my brother ũrĩa ũbuatĩte etagwo ithe wa Nduta nĩwe ũcio hena my brother ũrĩa mũnini kĩhingana gitũ nĩwe ũcio etagwo Njoroge he mũirĩtu wakwa wĩtagwo Esther Wairimu nĩwe nyina family ya Mrs. Njoroge ĩkũ family ya mwena wa Tabitha kana Mrs. Njoroge me gũkũ family me gũkũ matikĩroga matũmone ũkai tu hakuhĩ nĩ wega rĩmwe nĩ mũthiaga mũkariganĩra is good to watambue sana familia ya pande ya Mrs. Njoroge
Asante tondu ni mokite ni kuri umwe wanyu ungitumanyithania mundu umwe tu please ari on your behalf. Just a second. Aniko ukai tu please wa Kariuki ukai tu. Mwathani agocwo. Amen. Ino ni family ya kuma kwa mwena wa nyina Irimo. Hatwi ni andu aingi ndikane gota kumagweta. Hatwi na aciari itu. Aha. Na ni aingi muno. Thank you. Aya ngini cousins. Sebo ni auntie. Tago tata fida. Tata sifira. Papa Kinaga, Papa Masharia, na Papa Jai, na Papa Jehia. Ore no musi Papa Tafida. Baba ikogwo. Asante, thank you. Daddy ni gokinya ngai akurathime. Na tata wa itherero Papa Johnny. Unwe susu witu. Shosho guku. Shosho kagwo kogwo. Shosho kogwo. Thank you shosho. Asante. Ndo susu sifira. Aha. Na mamukuru. Thank you. Thank you. Na tata. Aha. Tata. Antime guokothe. Asante. Aya ni cousins majority. Ni cousins. Thank you muno. Asante sana. Thank you family. Murathimo ni Ngai ni guka ona kurugama na muiritu wanyu. Mwathani amurathime. Asante sana. Thank you. Haya. Twina tondu guku kwina thirikari. Guku kwina thirikari. Please ni kuria sub chief. Haya, please guku kwina chivo twina gitio guku recognize that tume utwarike katika eneo hili. Sub chief wewe anawakilisha serikali mahali hapa ama mzee wa nyumba 10 kunao? Ni gukinya ndagikeo iki. Gwicira ni gwita family handu hau hangi makihurwo mbica koguo please ari internet mwitikire twamwita mbica-ini ni mugukira hau. Haya ni kuhoya please riu twanjie na mbica na ihenya tondu mutungatiri anjira thaa 5 arenda kwanjiriria igongona. Ni kuhoya tuige giti haha kimwe kia nyina wa Irimo tupate. Let's get one seat here. Asante. Asante sana. Thank you. Please, Mama Irimo areho haha kahora. Na riu na mbica ya muthuriwe. Ndio mbica. Kuratuika please andu ari moke tuteithaniria haha twende tweherie kahema gaka ni undu wa kuhura mbica. Tupate vijana wa asante mwingine moja. Tupate mwingine hapa. Anake Maria. Asante, thank you, thank you. Tutoe tu kidogo tu, tusongeshe kidogo mbele. Tupate kupiga picha kwa haraka alafu itarudi. Asante sana. Mama Irimo ikaga hau uhoro picha ya mbere. Picha yo leo ne agitio kia mwisho kia muthuri. Ila leo. Asante. Haya, wapiga picha sasa. Tuhore picha yo wega. Asante. Thank you. Thank you. Asante. Haya. Siana choge shuke hau watoto please waletwe. Siana shuke hau Siana shuke hau please. Watoto waletwe. Asante watoto mukae tu hapo na mama. Wengine pande ile. Just allow the mom there. Asante. Thank you. May God bless you and encourage you. Haya, wapiga picha. Tuhole bisheo. Tabitha waithira kako wapi? Tabitha. Keha kana ko kanini. Tabitha waithira. Areha. Aha, edho areho na ihenya.
nikio apie thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩyo. Haya, nikuhoya basi watoto muondoke kidogo, kama umepiga picha iko sawa. Haya watoto kidogo tu muondoke kidogo tu, msiende bali. Oh, amekuja. Haya basi simama hapo. Rudi tu tena mpigwe picha. Tabila ulikuwa umeenda wapi? Haya ni mahoro picha hau rĩu. Asante na toguo na irimũ werũ Ngai witũ nĩ atwanaga na andũ ake, koguo Ngai witũ hamwe nawe tuendelea kukuombea sana. Haya, angalia picha Tabitha huko. Asante hivyo. Haya, iko sawa. Asante. Haya watoto tuketi kidogo, asante sana. Haya, nĩngũria aciari ani na wairimũ moke haha. Wazazi wa mama Irimũ kama mko hapa tafadhali mkuje. Aciari arĩa me gũkũ, aciari ani na Wairimũ, aciari me gũkũ. Haya, boho leo na ihenya. Haya, karibia hivyo, asante sana. Haya, ewe kilika nikuhoya radikalo hau brother na sisters cia dad kana uncles na aunties ina Wairimũ meha. Uncles kana aria mama Irimũ etaga auntie na uncle meha. Asante mari hau, ukai na ihenya, mohoro bica na ihenya please. Acio mari hau babe tulikie bica iyo. Aha, ukatu maitu, asante sana. Ingira hau ukai tu, asante. Kuja tu. Haya, netugule bica iyo. Aha, thank you, asante, thank you. Iko sawa, asante sana maitu, ikaraithe, asante. Haya, aciari a Njoroge, wazazi wa Dominic wako hapa. Aciari kana aria mangĩrũgamĩrĩra ithenya rĩa aciari meha, mekuo. Wazazi wa Dominic matire hakuhĩ. Haya, uncles na auntie basi, uncles na auntie a Njoroge ukai. Uncles and aunts please ukai mũrũgamĩrĩre ithenya rĩu please. Ĩtĩkĩrai gũka nĩ mbica ya kĩririkano tukiumagaria mwenda zake Dominic Njoroge. Thank you, asante. Tuhore mbica ĩyo. Acio nĩo uncles na auntie aria Njoroge aretaga uncle na auntie. Thank you. Tupige hiyo picha. Aha, iko sawa. Asante, thank you. Otulio hau brothers na sisters a Njoroge. Brothers and sisters a Njoroge ukitekira iguka. All the brothers na sisters a Njoroge please itikira iguka thĩinĩ wa mbica ĩyo. Wadada zake zote na ndugu zake, ni wakati wenu wa picha kumpa heshima ya mwisho ndugu yetu Dominic Njoroge. Ni mwongoze wako wote, wako wapi? Brothers na sisters a Njoroge, ni mahinda manyu ma kũhũrwo mbica, na wakorwo utari comfortable please, haina shauku yoyote. Asante. So tupige picha. Unatuika unasema mkaribie pande hii, ngoja pande hii. Mmoja hadi mmoja onge. Asante. Iko sawa hivyo. Haya, capture. Thank you. Iko sawa? Kidogo tu. Haya, asante sana. Thank you. Haya, brothers na sisters ani na Wairimũ. Brothers and sisters mama Wairimũ. Brothers and sisters ani na Wairimũ mariha.
dada na ndugu wote wa mama wa elimu. Dona mugeto, please etekera imoke. Brother and sisters, thank you, thank you, thank you. Nake makinye othe. Asante, asante. Thank you, thank you. Niko Kenya. May God bless you. Haya, tukabje hiyo picha ya heshima ya mwisho yake mwenda zake. Asante. Iko sawa? Asante, thank you, thank you, thank you sana. Na naambiwa kwamba ibada hii inapeperushwa moja kwa moja katika mitandao ya social media, si ndio? Haya, thank you. Haya, kuna cousins ajoroge mabe mabeleli cousins, wale wote ambao walikuwa wanaitana cousins na Joroge Meha, all the cousins wa Joroge wapande ya Joroge, kujeni tu tuzunguke hiyo jeneza tupate hiyo picha. Cousins all the cousins apande ya Joroge. Thank you, thank you, asante. Tupige hiyo picha. Aha, kwa sawa. Thank you mono cousins, mbarikiwe sana. Cousins ani na wailimo, cousins wale wote ni cousins wote wa mama ilimo metekele kuuka. Cousins alio the meta na cousins nani na wailimo ukai please. Negete yoke ya muiso ya kwenda yuwa cousin pole nitodo wa goti kuone mwenda wake. Cousins all the amwena wa nina wa ilimo ukai. Thank you, thank you. Haya, wapiga picha. Haya, tukapsha hiyo picha. Iko sawa. Thank you mono cousins, God bless you. Haya, kwena siana wale watoto waliokuwa wanaita Dominic and Co. Siana sio the ile taga Dominic. Kana alia metaga Dominic and Co. Wakuje. Watoto wote ambao wanaita Dominic Joroge and Co. wakuje hapa. Watoto wote ambapo wanaita Dominic and Co. Naambia watoto wote please, watoto wote ambao wanaita Co wa pande zote mbili. Kwa pande ya mama Ilimo na pande ya Dominic. Siana sio the ile taga kana ile sietaga Dominic and Co. Na wasio, hakuna wengine. Ni wao tu. Aha. Wacha hao wakilisha wengine. Haya, sawa. Piga picha, tupige hiyo picha. Na naambiwa mwakilishi wa serikali amefika, nitakuita bahali pako sababu tumeendelea na picha, tumalize kwanza. Asante. Aha. Iko sawa? Thank you. Asante sana. God bless you. Haya. Kwena arata au sasa tuingie kwa marafiki. Haya, so nakumbushwa wale ni in-laws all the alia male in-laws nina wa Ilimo na mwana wa Dominic please etekera igoka. In-laws alia betanaga in-laws please okay. Meko ene in-law igwa please alugamida bisheo. Ini alia mahikanetia kuku kana makahika huku please etekera igoka. Wale ambao wameoa huku ama wameolewa, that's what we mean by in-laws. Asante sana Baba Simon na kuona hapo etekera igoka. Wale ambao wameoa ama wameolewa
katika boma hii, na watoto wenu kujeni wako. Asante, wacha hao washikilie hao. Asante, leke asio marugamile bisheo. Asante. Haya. Naambiwa wale wote ambao walikuwa wanaita Njoroge Fafa. Ni Fafa? Ni magiuke. Please, aya wote maletaga Njoroge Fafa. Labda kuna maana ya hiyo jina. Meko. Lia pele. Meko. Oh, sawa. Wale wote walikuwa wanaita Njoroge Fafa itikira ivuka muhoro bisheo acio makirikia adwa kuma Rongai. Marafiki wote ambao wametoka Rongai mjitayarishe, mtakuja the next pisha au wakimaliza marafiki wote kutoka Jabini. Haya, acio niyo maletaga Dominic Fafa Canada D ni mahoro bisheo. Asante. Thank you. Iko sawa? Thank you. Asante sana. Thank you. May God bless you so much. Kuna marafiki wengi ambao wametoka Ongata Rongai, mahali ambapo Mama Saimo na marafiki zake na wengine tuko hapa. Tafadhali tukujeni tupige hiyo picha. Haya, mara wote please, kama umetoka Ongata Rongai. Na hapa naambiwa kuna picha itapigwa kando ya marafiki wa Mama Saimo, lakini kama umetoka Rongai na ulikuwa unajua Dominic Njoroge, tafadhali kujeni. Wako ama ni hao tu. No asio tiko. Wako. Haya, please ni mageuke. Haya, basi kuna wale wametoka Ongata Rongai na maybe wale ambao ni majirani wa Saimo na marafiki wa karibu watakuja kwa picha yao. Haya, itikira igoka. Thank you. Thank you. Hao wasimamie watu kutoka Ongata Rongai. Na ni mbali kutoka hapa. Nimeona ni kilomita sebule karibu 150. Sio karibu. Haya. Asioni arata akuma Ongata Rongai mahoro bisha yo. Tukaribie kidogo hiyo picha. Asante, tuangalie. Haya. Thank you. Thank you. Ngoja kidogo tu. Ngoja, wengine tunaenda pale nyuma. Tujipange pia wengine wasimame nyuma, nikio picha yo yume wega. Hai. Sikuni, enda hapa nyuma. Thank you. Haya. Tukamshe hiyo picha. Asante sana. Kwa sawa? Kwa sawa. Asante. Thank you. Asante sana. Wale ni neighbors wabaki hapo. Neighbors na marafiki wa karibu wa Mama Saimo, na Mama Saimo pia akuje tupige hiyo picha moja. Hata mimi najua niko hapo nitapata hiyo picha. Au ni marafiki wa Mama Saimo, wengine ni wa kanisa. Tutapata kuwajulia ama kuwatambua baadaye. Asante, iko sawa. Hao ni marafiki na asante sana kwa kusimama. Wimbo mtaiba baadaye. Tutawapatia kwa presentation. Asante. Haya. Tuna wale watu ambao wametoka Jabini. Adwa kuma Jabini moke. Wale wote ambao wametoka Jabini wakuje. Na wale ambao wameleta wa maduta walitayarishe, tunaendelea kumalizia mambo ya pisha. Adwa kuma Jabini meko. Watu wa Jabini tafadhali kujeni. Umekuja kwa wingi, kujeni mpate picha yenu.
na nĩ ũndũ ũmwe wa kũrũgama na mwarĩ wa ithe witũ, na thengio nĩ kũmũrehe na kũmwĩra Mwathani aromũtũũria na ciana ciake. Watu wa Jabini tuzunguke hiyo jeneza, ona angĩ no marũgame hau thutha, nĩkĩo mbica ĩyo yume wega, na thengio mũno nĩ andũ a Jabini gũka. Asante sana, ĩyo mbica nĩ yanyu. Gwatuĩka wewe thutha wĩ mũkuhani ndũonekana. Aha, angalia picha. Cameraman, make sure me capture. Na naona kanisa sasa inaingia. Haya, tutaharakisha sasa. Naona kanisa imeingia, tuweze kutamatisha mambo ya picha, ibada iweze kuendelea. Hao ni watu wa Jabini. Tuko tuna picha zingine mbili za kumalizia, tuweze kumaliza mambo ya picha. Iko sawa? Asante sana. Thank you andu akuma Jabini. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Arĩa mokire na waduta meko, wale watu nimeambiwa wamekuja na mama duta kana waduta meha. Wale watu ambao wamekuja na naambiwa wale wa Nakuru. Kuna watu wametoka Nakuru, please kujeni. Meha. Watu wa kutoka Nakuru, andu akuma na Ikuru mareha. Wako aya, asante sana. Thank you ma'am, ukatu. Kuna wengine? Asio makirikia kwena Airu. Wale ambao nimeambiwa Airu nimekwenda bisa ona umoke. Hao ni watu wa kutoka Nakuru, tuwapige picha moja. Asante sana kwa kujipeana na kwa kuja katika kanisa hili la maombolezo. Asante. Haya. Thank you. Asante. Airu ina wai mume huko. Airu alema derone ma Kenya meha. Thank you. Airu kuna mwingine? Asante. Kama haulo picha hiyo ya komelia ya fellow sister nyina wa Airu. Na thank you for na motore mugamite na your sister ni tondu it is a journey. Amen. Asante. Haya. Ngoja kidogo tu. Official cameraman. Iko sawa. Asante sana. Thank you. Haya. Ndeciria uhoro wa mbica ugukinya hau. Na gikorwo ni tukuhura mbica ingi, ni tukuhura mathaa mangi. Tondu riu ndenda kweheria ina wa Irimu aume haha. Riu tumweherie riũa-inĩ, tucokie ivuli aliye haha. Thank you. Ina Irimu ukira kahora. Asante sana. Thank you. Mwathani akuhe hinya na akomererie tugithie na mbele. May God bless you. Haya, wale wazee tumetoa hii kahema. Nipate wazee waine please tulehe nyamwino isoke haha ehubire ithanduku. Tupate wazee waine. Asante. Please. Mwingine moja. One more. Thank you. Haya. Pole tu. Magisokia nderwo mwakilishi wa serikali amefika, kana sub chief kana ulia kana mzee wa nyumba 10 nimeambiwa amefika. Tafadhali kuja etekera guka we. Asante. Mzee wa nyumba 10 atualike katika eneo hili na tuwe musie na tueleka na security kana ni njega kana tuikare twihugite maandamano magiuka tumenye kana ni gucomoka. Murega inyuothe Mwathani agocwo. Amen. Maritwa njĩtagwo Werũ wa Njohi,
na nĩ niĩ ndũgamĩrĩire cibu itũũra rĩrĩ. Wa mbere ndehera mbirabi ciakwa kwĩ bamĩrĩ ya Njoroge na kanitha ũrĩa ũratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩmwĩre atĩ Ngai ekĩte kwenda gwake na ithuothe no tũrĩonana na Mũtũmbi. No makinya marĩa tũrakorwo tũgĩkinya twĩ gũkũ thĩ, mau nĩmo magatũma tuonane na Mwathani witũ, na no mũhaka mũndũ akorwo agĩthondeka maũndũ make. Ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mũkire, ndĩmũnyite ũgeni itũũra rĩrĩ rĩa Mwĩreri thĩinĩ wa Gĩcungo location thĩinĩ wa Nyandarua Central. Ndĩmwĩre gũkũ kwĩna thayũ, mũndũ ndagagĩikare akĩhũgaga. Andũ gũkũ tũrĩ andũ endi thayũ, ũhoro wa maandamano tũtikoragwo namo mũtabania. Maandamano makorwo hakiri-inĩ cia mũndũ agĩciria ũrĩa gwetha gĩa kũrĩa, kana atĩa? Koguo maandamano mega nĩ wĩcirie atĩrĩrĩ, ngũkĩra atĩa hũnie ciana ici ciakwa na rũciũ rwao rũgakorwo rũhana atĩa. Hau nĩho ingĩenda nginyĩre makĩria, ndĩmwĩre atĩ nĩngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa mũnyitĩte thayũ itũũra rĩrĩ na mũkinyĩre o hau. Insecurity ĩrarĩ kuo mũthenya ũngĩ wa tũũ ici nĩ ũthirathirĩte, na nĩ ngũmũria tũikare twĩ maitho ithuothe twĩ nyumba kumi. No ũrĩa tũtangĩthi tũkĩra mũndũ werũgamĩra mũndũ eke atĩa? Kwĩragwo ũgitĩri wanjagia na ũ? Na niĩ mwene. Koguo wĩgitĩre nĩguo tũhote gũtwarithia bũrũri witũ na mbere. Ndingĩaga ndũmĩrĩri nini ingĩmũrehera, tondũ nĩ mũĩ rĩu tũthiĩte ũhoro wa digital, githĩ tiguo mugaga mtandao, na ndũmĩrĩri ĩmwe nyuma nayo, niĩ ndikĩrĩ na mũtumia ũragĩciara ũmũthĩ, no ciana ciakwa githĩ itiraciara. Ndĩmwĩre atĩ thirikari nona ũrĩa ũthiĩ ũkagĩra nyamũ ĩno ĩtagwo pin ya KRA, birth certificate, nĩguo rĩu mũrĩcindanũrũndaga kũrĩa rĩera-inĩ. Koguo ũhoro wa rate birth, ĩyo wagaga kwandĩkithia mwana waku aciarĩrwo mũciĩ, ũko wĩna thĩ, nĩtwatwarana. Na ndĩrera mũndũ wothe wĩ hatoto itũũra rĩrĩ, thiaga kũrĩa cyber ũgagĩkĩra kĩbandĩ kĩa mũndũ ũrĩa wandĩkithirie mwana. Okorwo ndwandĩkithirie nĩ hakuma. Thĩ ndũkwenda kwandĩkithia mwana aya huduma ya afya, akaherwo kũ? Ũriugaga ningĩ anga thirikari ndĩragũteithia, no hĩndĩ ĩrĩa twakũhe ndũmĩrĩri ndũreka atĩa? Ndũramĩrũmĩrĩra, tondũ Kenya ũrĩa njũĩ twendete mũno nĩ kuorotana. No mũndũ ndeyorotaga, eng'ania ndũreka, we ciara ici ingĩ cikuorotete. Koguo hau nĩho ngwendaga ndĩmwĩre, ona mũndũ akuĩra nja ya area yaku kana area ĩno ya Thitai, nĩtũrendaga gũkorwo na ndũmĩrĩri okorwo nĩ burial permit, nĩ tondũ mũndũ akuĩrĩire nja githĩ ndahegĩrwo permit kũrĩa akuĩra. Koguo wabici itũ nao no tũrĩigaga rekondi, nĩngũmũria mũgacirehaga nĩguo na ithuĩ tũgatwara gwa thirikari ĩno ya gũkũ gũkuhĩ, nĩguo tũkahota kũiga mĩbango ya itũũra rĩrĩkũ, tondũ maũndũ mothe githĩ matirakĩanjia na mũingĩ. Ngĩrĩkĩrĩria ndĩmwĩre atĩ nĩmũrona kũrĩ andũ maroka gũkũ makĩandĩkithagia andũ ũhoro wa ngirigaca, kamũtithomithĩtio mũrerwo mũnjiunge na biku na ikundi, nĩguo okorwo nĩ mũrarĩma iria nĩmũgũteithio nĩ World Bank, okorwo nĩ ũhoro wa pyrethrum nĩmũgũteithĩka, nĩguo tũhote gũkorwo na thoko ya indo iria tũreka atĩa, tũrakũria. Tũtige ithuothe kuga atĩ thirikari ĩtwandĩke. Mbia githĩ twa ithuĩ tũraruta ithuĩ twĩ gũkũ, nĩtũkĩhota gwetha thoko na nja? Rĩu tikũhota gwĩteithia. Koguo kwĩyandĩka gũkorwo kũrĩ kĩ thĩinĩ witũ. Ngĩrĩkia biũ maũndũ megiĩ ũrithi, ita rĩrĩ ngwĩciria twĩna maũndũ maingĩ mũno kũrĩa wabici. Mũndũ akua na ndiaga kwĩra andũ ũguo, nĩnyonaga ngarĩmwo andũ monaga gĩkuũ kĩna cama mũno. Ndauga ũguo nĩ ũndũ wa kĩ? Wahota kuona ruta mjane ũyũ agĩkorwo nĩ anake arĩa maciaranĩirwo na Njoroge makiuga nĩ witũ, mwaregete kũmũhikĩra nĩkĩ? O mũndũ nĩ arĩ bamĩrĩ ya mũtumia wakwa nĩ wakwa na bamĩrĩ yake nĩ ya aya angĩ maroka gũkĩrĩra kĩ? Nĩkĩ kĩagĩa kĩerũ na mbere mũtirathiĩ kũrĩa gwake?
Koko no mwaka turumirire mitaratara family heo gitio kia etor mauga ehe ndago ikara goko akarahanaga akaito tige hau okone turenda guthie matuine tukinyire nginyo cia mwathani na mau manini Ngai amwe murathime na tuthie na mbere gucemania niguo tuhiganie tutige guikaraga uguo aido. Asanteni. Asante sana, tupigeni mzee. Asante sana, thank you. Asante sana mzee. Na hapo hangu kuyuka na ukaribu ni kuna jambo ambao wanajua wakikuja, ukiona kuna jambo haya. Tuko na MCA, tuna mtongoria witu, please, kama tuko na mheshimiwa wetu, hata kama tunasema siku hizi sasa hatutaki muongee sana, utikela gutegura mtongoria. Tuna MCA witu alikuwa. Asante MCA, please. Asante. Just few minutes. Reverend Chris, Reverend Boro, wachungaji ambao tuko nao siku ya leo, viongozi mbalimbali kutoka area mbalimbali za nchi ya Kenya, watu wote, marafiki wa mwenda zake Dominic Njoroge, wana kijiji wote, Muriega, Mwathani arogoshwo. Maretwa makwa ni Honorable Mwangi Nyaga, ndiye MCA wa area hii, na tunukiwa cheo ingine katika area yetu ya Nyandarua. Mimi ndiye majority leader. Zaidi ya yote nimeokoka, Yesu ni Bwana. Basi nataka kuchukua hiyo nafasi nilete rambirambi zangu kwa familia yote ya Njoroge, watu ambao nawajua zaidi, Mama Munyui, brothers zote za Njoroge, sisters na watoto wake wote. Ngai etikire kuhoreria ngoro cianyu tono ngihoreria. Indeed, nende tondito muno Njoroge ni athie na ihenya, Njoroge ni athie munini. No tweterera Ngai, and I'm speaking this to Mama Munyui. We trust God, all will be well. Kuri andu aria mehoketie Ngai na moe kiugo kia Ngai uria kiugaga. Acio mehokagia Ngai, mutumia wa ndigwa tigwo ndatigagwe wiki ena Mwathani. Na tondu ithuĩ no tũgũthiĩ, no tũgũcokera kũrĩa tũgũthiĩ. Niĩ nguga Ngai etikire gũikara hamwe nawe, akuvisit hamwe na ciana ciaku, na atuĩke ũteithio wanyu. Njoroge ni rafiki yangu. Kila mtu yuko hapa anajua hivyo. Njoroge was so close to me. So I've lost a friend and a companion, na vibrant campaigner for Mwangi Nyaga. I've totally lost a friend. Ona nino ndiramurekereria, because I'm also feeling it, that I'm also lost a very close friend. And we are very strong. And because I'm here, no gwenda kuga kiugo giki, because one of his kids ni gwenda kumuhe hinya tondu baba wao ni athi. Kuna kijana form 3. I've been taking care of him to Njoroge riria mwiri wake muhinyiriirie maundu noi ni mahinyagiri mundu. Brother kid told me, take this kid, menyore guthoma. I just want to confirm to that kid, he is in form 3. And he got to get happy. I want to assure you, you shall go on. I also want to take care of those CNIC. And I thank you in you are not left alone.
Munyui was my close friend. Going forward, Ngai no egũgĩtũteithia konekana kau na arĩa angĩ tondũ ngĩrĩ gĩtĩ-inĩ no megũthoma. The rest of the issues pertaining to maũndũ megiĩ maendeleo, I'll have another forum. Nĩ ũndũ wa closeness yakwa na Munyui, I don't want to talk anything else. Maũndũ ma siasa ndĩũka hĩndĩ ĩngĩ ndĩgĩa na forum yakwa ya kwaria ndeto cia ũthii wa na mbere na ndeto cia siasa. I don't know whether the representative Todu wa Mheshimiwa ekuo, any representative angĩkorwo hatikĩrĩ, we are contented, the church can take over. Thank you very much. Thank you so much, our MCA Makofi. Thank you muno mutongoria witũ itũra rĩrĩ, nĩ twacokia ngatho na gũtwarĩria na maciugo icio waria igũrũ rĩa family. Ngai witũ rokũrathima ũgĩka ũndũ ũcio. We have two presentation, twĩna ũhoro wa co-present kana wa nyĩmbo, nĩkĩo kanitha rĩu yoe. Nĩ ngũhoya andũ arĩa momĩte Rũngai, arĩa mauma na rwĩmbo moke, wale ambao walikuwa na wimbo kujeni, na makĩrĩkia andũ a Njavini ndero nĩ mũkũina rwĩmbo rũmwe. Hao tu wawili ndio wameomba presentation. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba akina mama Jose mkaise kukaribia hapa pamoja na Gentiri, wote mkuje hapa. Ngai egũcithagia gĩka wega na gĩka ũru, nĩ ũndũ wa ũguo mwĩkĩre hinya andũ a family. Mabesti wa mama Saimo wote, akina mama Gishfanya, Jane, mama Ngonjiri wote, Narusi, kuna imbo tunaenda kuimba inasema thutha wa nduma nene ni kugĩa gũtheri. Haleluya. Thutha wa nduma yothe ni kugĩa gũtheri, kĩrĩro nĩ gĩũtukũ, rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno, ĩraya rĩothe athingu maigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ, ĩraya rĩothe athingu maigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ. Thutha wa nduma yothe nĩ kũgĩa gũtheri, kĩrĩro nĩ gĩũtukũ, rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno, ĩraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ. Mbarathi nĩyaragĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ, no ũhotani wothe umaga kwĩ Jehova, ĩraya rĩothe athingu marigĩrĩrio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ. Amen. Thank you so much. Tuwapigie makofi. Asante sana marafiki wa Masaimo wametoka all the way kutoka wakati wa Rongai. Mungu sana. Asante. Wante. Sasa ningetaka sasa tupeane program kwa kanisa. Kutoka sasa ningeomba sasa kanisa ishukue ushukan au wengine wataiba baadaye, andũ a Njavini nĩ mũkũina baadaye, kanitha nĩ ĩkuona harĩa ĩkũmũfix harĩa mũkũina rwĩmbo. Koguo na gĩtĩo kĩnene atungatĩri rĩu program gwĩ kanitha. Asante.
Amen. Tumpigie MC wetu makofi mazuri. Mungu akubariki sana na aweze kukutenda mema. Kwa majina naitwa mchungaji David Macharia Ngugi, nimeokoka na Yesu ni Bwana na ninahudumu na kanisa la Church of Restoration ambako Mama Munyui huwa tunashiriki pamoja na watoto wake, na ndiposa tumekuja siku ya leo na ili tukaweza kumpumzisha mwenda zake siku ya leo. Kwa hivyo tunawashukuru sana na karibuni sana wachungaji wetu pamoja na familia, pamoja na watu wote ambao tumeweza kuja, marafiki, majirani. Mungu aweze kuwabariki sana. Kwa hivyo tumeingia tukiwa kama kanisa na sasa tuko kwenye ibada. Kwa hivyo ni vizuri kama vile huwa tunaheshimu ibada, kama una uwezo wa kuvua kofia yako unaweza, wakati tunapo rasmi kwenye ibada yetu ya siku ya leo, kwa sababu Shai ili aweze kuja kutufungulia kwa maombi. Tumpigie makofi anapokuja. Karibu sana mchungaji. Wakati huu ni wakati mgumu ambao ni wa majonzi, kwa sababu kuna mmoja wetu ambaye amemchukua, na kwa sababu wewe Yesu Kristo uliweza kupitia katika hali ya mauti na ukashinda kifo, na lipo ukafufuka, sasa umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tuomba ukaweza kumfariji mke wa mwenda zake na familia yake, uchungu wanao katika moyo wao. Sisi hatuwezi fika, lakini wewe Baba, kwa sababu wajua mahali ambapo wanapitia, Baba, tuomba ukaweza kusimama na wao wote ambao wameguzwa, kanisa ambao limeguzwa, sisi kama la marafiki zote ukaweza kutupa faraja. Baba, tusaidie na uongoze yule ambaye anatuongoza katika ibada, wale wote ambao watatumika, wale wote ambao tumekuja kumsindikisha mwenda zake. Baba, tuomba uweze kuwa pamoja nasi tunapoendelea hadi tutakapofika tamati. Baba, shukrani za kuwa ni kwako, kuwa pamoja nasi sasa na kuendelea, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tumpigie Reverend makofi mazuri. Asante sana, Mungu aweze kukubariki. Kwa hivyo ninataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha praise and worship, na tuna dakika 20. Kwa hivyo mjipange, kama ni kuabudu wimbo moja ama mbili, ni dakika 20 tuko nazo. Kwa hivyo praise and worship, karibuni. Mungu aweze kuwabariki. Tusimame zote hawa wengine kwa sababu tuko kwenye ibada. Kama una uwezo wa kusimama, ni vizuri tuweze kusimama na tuweze kuwa pamoja tunapoingia kwenye ibada yetu ya siku ya leo, tukiwakaribisha praise and worship. Karibuni sana. Haleluya. Ninawaalika nyote tukaende mbele za Bwana kwa kuabudu asubuhi ya leo, na tutabarikiwa asubuhi ya leo. Wewe na kualika ukamwambie Bwana ni asante. Hata kama yote yaliyotendeka, mwambie Bwana ni asante. Muinue Bwana, mwambie Bwana ni asante asubuhi ya leo. Sijaona
umetukirimia wema wako Mfalme. Umekuwa mwema katika familia hii, umekuwa mwema kwa yote uliyoyatenda Mfalme. Baba, tunasema ni asante asubuhi ya leo, hakuna mwingine kama wewe. Bwana Yesu makofi, shangilia mahali ulipo. Mungu wetu kama unampenda Mungu, shangilia kidogo.
Bwana asifiwe. Tuwapigie makofi sana. Na huyu anaketi ndiye mke wangu. Yucio radhi goikara thĩ niwe mutumia wakwa, niwe tutungataga nake, Ngai akimurathime muno. Kwa hivyo tumeendelea vizuri na ninajua unaanza kusikia ya kuwa unahisi kupata nguvu, kwa sababu bado tutaweza kusifu, tutasikia neno la Mungu na pia tutafanya yale mambo mengine yote. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Tunapokuwa na utulivu mzuri, tunapoendelea kusikiza, ni vizuri tuweze kuyazima masikio yetu pamoja na kupeana mioyo yetu, kwa sababu ni wakati wa kuweza kunenewa. Kwa hivyo ninataka kumkaribisha mchungaji wa Mai kwa heshima, na ili aweze kuja aweze kutuongoza katika nafasi ya kutoa sadaka zetu, kwa sababu hii ni ibada na tunafaa pia kuweza kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo tumpigie makofi mazuri mchungaji wa Mai anapokuja. Mungu aweze kukubariki sana. Asanteni. Nipungie mkono wako hewani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa hivyo, umesikia, wa Maiwa wa Meru, na nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nahubiri hapa Olkalau Town pamoja na mchungaji Reverend Chris. Tuko hii area ya Olkalau na Mungu ametubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nimeambiwa kwanza tusomewe eulogy. Kwa hivyo ambaye akona hizo programs kama ziko za kupeanwa, kabla tutoe sadaka zetu, kwanza tujue historia ya mwenda zake, na yule ambaye anasoma historia akaribie hapa apewe microphone ndiposa tusomewe. Programs ziko upande gani? Mtu atafutwa kazi. Nani yako na programs? Ni sawa. Ama tupigie mwenye alikuwa na type atusomee. Tusome online. Ziko wapi? Nani atashughulikia hizo programs very fast? Kwa sababu hatuna muda. Tusipoteze muda hata kidogo. Mam, ndio umeenda kuangalia? Let me request tutoe sadaka alafu tusome. Mchungaji akisema hivyo sinitik. Bwana asifiwe sana. Nataka tujiandae tutoe sadaka zetu. Kwa hivyo enda kwa mfuko wako. Wale wanachukua sadaka, kujeni hapa ndiposa muonekane. Nataka nione nyuso zenu. Wale wanaokota sadaka, mimi wanachukua sadaka, sio kuokota, kuchukua sadaka. Wakuje hapa. Hawa ndio watachukua sadaka wakiwa watano. Kwa hivyo ukiona mtu na kofia area ya hapo umekaa, ujue si wa hapa, si wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Si mmeona sura vizuri? Kwa hivyo mmoja ataenda upande huu, mwingine upande huu, alafu uende upande huu wa madhabahu na wa familia, alafu uzunguke pale nyuma, alafu daktari uende upande ule mwingine wa ile barabara, na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Peana programs kwa kanisa kwanza, kwa wachungaji kwanza. Hallelujah. Leta hizo program nikusaidie. Wanasema ati unaendelea kuzeeka, ati usifanye kazi mingi. So kaa chini tu. Si uone mchungaji kado kidogo baadaye, kwa sababu amekutetea sana. Ati usifanye kazi vijana wakiwa. So tutamalizia kupeana sadaka zetu, alafu naongea hivyo ndio wale wazee wanaekanga kwa socks. Wamechomoa. So tuende tukachukue sadaka. Praise and worship wako wapi? Ndio tumpatie Mungu sadaka ya. Na wale ambao wangependa kutoa na M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number. Tuko na pay bill number.
247 ni ile tu unajua ile ya Equity. 247 praise and worship mkikaribia hapa, alafu account utaweka 0055550. Nitarudia, paybill number ni 247 550. Kwa hivyo ni ile tunasemaga na kizungu 00555. 247 account 005. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Amen. Wacha tumkaribishe mchungaji John, Pastor John kutoka kule Kariamu akuje aombee sadaka katika jina la Yesu. Na yule ambaye alikuwa anasoma theology akiwa akikaribia kwa jina la Yesu. Asante mchungaji. Naitwa Pastor John kutoka upande wa Kariamu. Na tuombe. Tunakushukuru Baba, tunainua jina lako Baba wa mbinguni kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tumeona uwezo wako Mungu wa mbinguni wakati wote tumekuwa katika kikao hiki. Tumeona Bwana ukituongoza katika neema yako. Jina lako litukuzwe na liinuliwe mtakatifu. Toa sadaka, Mungu wa rehema uwabariki, uwainue Baba wa mbinguni, wape neema yako ili Bwana wa mbinguni wapate neema katika jina la Yesu. Sio pekee Bwana, baada hii tutakushukuru na tutakuinua. Tunajikabidhi mikononi mwako mfalme na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Asante sana. Kujeni mpeane hizi theology, mpatie watu wa kanisa hapa, alafu ugawane, na sio mingi hata kama ingeka kwa moko linu ungethoka muno. Haya, nani alikuwa anasoma theology? Reverend, kuna kijana amekataa na theology kwa mkono. Wape wajishughulikie huko sasa. Wape wajishughulikie huko sasa, nazo watagawana na Mungu atatubariki. Nani alikuwa anasoma theology?
Okay. Kama hayuko, wacha tuendelee na eulogy. Eta wa Macharia. No koroni athire. Acha niendelee basi kama Macharia hayuko. Macharia. Ena lita 4 cia mai. Riu utasomea hapo. Hana hata eulogy. Poleni. Kwa majina yangu naitwa Elias Macharia. Nimeokoka. Mimi ndio nimeitwa hapa nisome historia ya ndugu yetu ambaye amelala hapa. Anatoka Mutigaire Dominic Njoroge Munyui aciarirwo itura-inĩ rĩa Mũcatha, Kiambu County, mwaka wa 1980. Ari mwana wa gatatũ wa aciari ake atigaire Robert Munyui Njoroge na Veronica Wairimu. Maciaranĩirwo na George Kimani Munyui, Tabitha Waithira Ndung'u, James Njuguna Munyui, Teresia Gathoni Munyui na Anduta Munyui na Bethi Njoki Munyui. Kurerwo Mutigaire Dominic Njoroge Munyui ni akũrĩire ota ciana iria ingĩ, agĩteithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩma, kũrĩithia, gũtaha maĩ na mangĩ maingĩ. Gĩthomo. Mutigaire Dominic Njoroge Munyui ni ambĩrĩirie gĩthomo gĩake JM Nursery School na agĩcoka agĩthiĩ Kieni kũrĩa athomi 8 mwaka-inĩ wa 1966. 1966. Mutigaire Dominic Njoroge Munyui thutha wa gũthamĩra Ongata Rongai nĩ athiaga kanitha-inĩ wa SDA na agĩbatithio okuo. Wĩra. Mutigaire Dominic Munyui ni arutire wĩra wa mĩako na agĩkĩra kĩo mũno nginya agĩtuĩka foreman contractor. Hamwe na ũguo ni athakaga mĩthako ya ngerekano na ni arutaga wĩra kũndũ na kũndũ ta Kiambu, Ongata Rongai, Karen, Limuru na kũngĩ kũingĩ. Ararĩ mũbiacara na ndereba mũnene. Kũhikania. Mutigaire Dominic Njoroge Munyui ni mendanire na mwendwa wake Tabitha Wanjikũ mwaka-inĩ wa atanahĩrwo na ciana 5 na nĩcio James Kari, Jacqueline Njoroge, Robert Munyui na Tabitha Waithira. Ndwari. Mutigaire Dominic Njoroge Munyui ni akoretwo ena ũgima wa mwĩrĩ na kũrĩ tarĩki 7/6 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ ni arwarire na agĩtwarwo St Mary Mission Hospital Nairobi na agĩkoma kũrĩa arakoretwo akĩrigitwo. Na kũrĩ tarĩki 23 mweri wa 6 mwaka ũyũ tũrĩ ni atoririo nĩ ndwari na agĩtwarwo ICU. Na kũrĩ tarĩki 25 tarĩki mweri wa 6 thaa 7 cia ũtukũ ni ehĩirwo nĩ ndwari na ena ũkũrũ wa mĩaka 44. Nĩ Ngai wamũheanire na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Thank you muno. Ngai amũrathime. Amen. Tuwapigie makofi mazuri na Mungu awabariki sana. Kwa hivyo nataka kuita wale wako na tribute. Kama uko na tribute tafadhali tukuje zote hapa ili tuweze kuendelea. Arĩa mena tribute tafadhali tuke ithuothe, ukorwo na tribute tuke haha nigetha tuthome tribute na tuharakishe tafadhali tribute. Karibuni.
and nieces. If I could, it is so unfortunate that today we are not, we will not see to be shared with you, and it was story time, the sweet words. I love you, my children. Thank you. Thank you. Tribute from sons and life and past, and people forget, but these of you, Dad, leaving us cannot be forgotten. Dad, we remember you in every move. We miss you in every single time. Dad, if we had the power to, we would negotiate with God to postpone your journey and be with us longer. Zai, Dad, rather, moment we share in an expensive way. We could try to pay the expense price to repeat your marvelous interaction with us, but Dad, the fact remains, we will never meet physically. We can't believe it, Dad. Dad, you left us alone in this world, but we know you will be with us in spirits. We will never forget you. We will always miss you. We love you. We love you again and again. We will always love you. Rest in peace. We'll meet in the spiritual world. Bye, Mzai. Bye, Dad. We love you. Message from condolences to Ross, a remarkable man who loved you dearly and who touched so many people's lives. You and his impact on your life will always be etched in your heart, and his wisdom and outlook on life will be endured through you. As you navigate this grief journey, please know that we are here for you. In any way you need, may his love always be your guide light. May Dad rest in peace. Amen.
never joked. You know, two of us can't live without joke like it's like it's in our blood. You used to tell me Gita, Onadiko, Yama, Nishakurege, again. When you are too then you would say that's not all. You are love to everyone. We never know what you told God the last moment of your death. Sometimes hata heri wewe ukae na God know it's all. Rest in peace, daughter. I will not forget you. Mwathani arogocwo kanitha wa Macaka ya Mwathani arogocwo kuri kwega na kuri kuru rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo. Nĩthe tũgũthoma tribute ya nyina Irimũ na special dedication ya rwĩmbo kuri mũthuri wake. Tribute from wife. I find the world so unfair, asking why you, why now? It feels so empty, knowing that you are not by my side. No words can begin to tell you how I feel. When I see you, lying me, no talking, no smile, and nothing at all. You are the one thing in my life I counted to believe. We have had up and downs, stood the test of time, walked the narrow roads, and in the end of everything, I wanted to hold you. And it's from my heart that I sincerely say that you have been the best husband, father to my children, and the best friend since the very first day I met you. My love, I could start explaining who you are in my life. It could never end. All I can say to you today is rest in peace, my dear husband. May you rest in peace. Amen.
introduce wale ambao tuko nao, wachungaji ambao tuko nao, wale ambao bado hawajiweza kusimama. Kwa hivyo tumpige makofi pia. Karibu sana. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Jina langu ni mchungaji David Kemani. Nimetoka pande za Kiambu, Rari, mahali panaitwa Rukuma. Hapo ndipo nahubiri na Church of Restoration, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Hakuna kitu kichungu kama kifo, kwa sababu kinakuja kutupokonya walio hapa mbele. Na kama ulikuwa umeongea na umejintroduce, asanti. Waje hapa mbele. Kama we ni mchungaji, karibia hapa. Nataka tu kukupa nusu dakika useme mahali unahubiri, unaitwaje na uhusiano wako na Bwana. Ninajua Mungu atatubariki. Karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naitwa Pastor Mwangi. Na hudumu na Church Pastor Mwangi, tunahudumu Captain Church of Restoration. Bwana wabariki. Mwathani arogocwo. Mundu wothe wina guoko gwake ni anjoere Mwathani arogocwo. Mimi naitwa Reverend John Burwa Kiari. Mimi nashiriki na kanisa la ACK. Na guku ni kuo mucii na tukwira nyina irimu. Ngai uri muthuri waku. Ngai ucio ni wori kuroraga. Ngai ucio ni wori ciaku. Na ni uturani hamwe nawe. Ngai amurathime muno. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Majina yangu naitwa Reverend Canon Joseph Hailo. Nimeokoka na mpenda Yesu Mwokozi katika maisha yangu. Na hudumu katika kanisa la ACK St. Paul's Kantisi kule Onga. Wazee wengine wa kanisa. Okay, asante. Thank you so much. Bless you. Mwana atubiki mama wa elimu Ngai no weruka kumurora uyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi kwa sababu ya Bwana. Mungu awape pole na awatulize na awasaidie. God bless you. Bless you. Tuwapigie makofi mazuri. Si wamejaribu? Kuna wazee wa kanisa. Kama wewe ni mzee wa kanisa, mahali unahudumu, simama tu na miguu yako tukutambue. Kama wewe ni mzee wa kanisa, simama tu. Hao watu wanafanya kazi nzuri, wanatusaidia kazi. Tuwapigie makofi mazuri, tu appreciate. May the Lord bless you. Sit down. Kwa wakati huu ningependa kumwalika Reverend Moro Githua naye akaweze kuendelea, na najua kwamba tutabarikiwa. Mungu awabariki. Muriega. Hiyo hakuna mtu ambaye hajui. Nilienda kwa Baruhia miezi miwili iliyokwisha, wakanena lakini mimi nisungumuze nikisimama nikawamuuliza Muriega, wote wakasema tuliega. Mimi nami nimekuja kuleta rambi zangu kanisani, na ni mmoja wa wale walinisaidia sana. Hata wakati kulitokea shida, mtu akianza kanisa, wale wameanza kanisa wanajua kwanza kanisa ni kusema namna gani. Nakumbuka siku moja alikuja akanishika mkono akaniambia, Karari, leo asubuhi nilisema kama kuna mazishi ambayo siwezi kukosa kuja ni hii. Ni mfariji dada huyu ambaye nimembatiza mimi, watoto wote nimewabatiza. Nyumba hii hata umbwa zilikuwa
wakali hazingeniuma. Nilikuwa nimekuja mpaka Njoroge, alikuwa ni rafiki yangu. Sio ni urafiki wa kutosha. Hawa ni watoto wangu, kina Wairimu nimewalea wakiwa wakubwa, wadogo mpaka wakawa wakubwa. Na si watu wengi wamekuwa karao hii ambaye hawanijui. Nimekaa miaka 13 na siku 7. Hivi ni miaka 3 tu ambayo sijakuwa Orokarao. Nikija Orokarao nyumba zilikuwa chache sana. Hapa Bahati ilikuwa na nyumba kama 5 peke yake. Mbaya sasa ni kijiji. Hii Jerusalem ilikuwa na nyumba 5 peke yake nikija. Na sasa ni kijiji ambayo mtu anaweza kupotea. Si mnaona hivyo? Hivyo nalete rambirambi zangu kwa familia hii. Mama Wairimu, nikwambie pole sana. Na Mungu atakuwa na wewe. Na watoto hawa watakuwa na wafike kimo kile Bwana anahitaji. Na watasoma. Na watafikia paka pale wote wanataka. Maana Mungu yuko na wewe. Muwe watu ambaye watu wanafikiria. Kanisa pia ni naliambia pole sana. Reverend niyemwacha hapa ndio huyu ambaye nitawaletea awahubirie, na pia mimi nawaambia pole kanisa. Nakuja kuleta kanisa, si nilifanya vibaya? Si mmeona watu wale, hata wale walikuwa wakipigana na kanisa wameona si kufanya kazi baya. Kazi hiyo ni mzuri, inatusa watu. Mnaona wakiwaongoza sifa, mtahubiriwa na tutazidikisha Njoroge vizuri. Andũ arĩa mũtathiaga kanitha reke ithĩ mwĩre na Gĩkũyũ, na mũrekererie atumia mathiage kanitha mamũhoyagĩre, mũtige rĩu mwĩrehe kanitha. Nĩ mwanjigua? Mnanisikia? Ni lazima niwaambie jambo hili. Na wale wanakaa vibaya wajue kukaa vizuri ni vizuri. Kama Mama Wairimu alikuwa mbaya, singekuja hapa. Ningesema alikuwa sumbua kwangu. Singekuja hata kidogo. Nikanyange gari mafuta paka hapa, nifike hapa nije kwa masishi. Leo hii ni Njoroge. Na pole sana watu wa kijiji hiki sana. Najua Njoroge vile alivyokuwa. Mimi tumekuwa na Njoroge, tunaanza tulikuwa tukitoka hapa tunakwenda paka Orokarao na miguu. Wakati huo nilikuwa sina gari. Na yeye anakuwa anazungumza na watoto wote. Na watoto na kila mmoja. Muwe watu walio na chelezo kizuri, na nyote poleni mlio ashwa na Njoroge. Mweyomererie na Ngai ikare hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Si niwaletee mhubiri wahubirie. Sisi ni watu walio na adabu sana. Hatuwezi kuwaketisha hapa mpaka saa 8. Kama mliona wahubiri walio na adabu, mwanzo ni sisi. Ujio marema uje gukinya thaa 10. Tukimwira ati amutera gukinya ni radio na maratathi na guku barabara. Simameni. Bwana apewe sifa. Nataka kuomba niwaletee mhubiri wetu na atawahubiria ili wote waliotoka mbali, kama Rongai walitoka mbali kuliko mimi, nataka mwende mkijiona. Bwana wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu, unayetupenda, unayetujali. Mkutano huu wote umekutana Bwana, na kuomba ukawaletee neno lako ndio sawa na wewe. Bwana, ndugu yetu atakayesimama hapa, pake mafuta ya kutosha ili watu hawa wote wapate mkate, waendapo wakaseme neno la sema, maana hivyo ndivyo ilivyo. Tuomba baraka nyingi kwa wote watakayesikiza na kwa mhubiri wetu, na Mungu uwe pamoja naye sana. Katika jina la Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Tumpige magoti, makofi, tuweze kumpokea ndugu yetu anaitwa Christopher Jenga, na nampenda sana kijana huyu mdogo. Amen. Kupigia watu. Thanks a lot. Tumpigie our Reverend makofi mazuri. Najua hapa kuna watu wengi hawaelewi Kikuyu, kama wale wametoka upande wa Rongai. Kuna mchungaji wa ICK Okatisi. Kikuyu inakuwa ni kitu kinamsumbua kidogo. Kwa hivyo mtanikubalisha niwe na changanya lugha, naongea Kikuyu kidogo, Kiswahili na Kimombo, na tutabarikiwa sawa. Kwa hivyo niseme Mungu awabariki sana kwa
kwa vile tumeingia kuomboleza pamoja na hii familia ya Dominic Njoroge. Najua lazima Mungu aweze kubariki mmoja wetu. Mimi kuna jambo nasemaga ya kwamba wakati unaenda kwa sababu ya Mungu, hata Mungu atakujia. Atendere wathira Ngai ona nginya guthira. Agocwo Mwathani. Na tondu ni umukiire ona nginya gukira. Na to nginya gukire mathiko, no uke graduation, hata mambo yale yote mengine mazuri. Praise the Lord. Kwa hivyo Mungu awabariki sana wote wachungaji walioko pamoja nasi, our MCA, majority leader, na wageni wote wametoka mbali ya mji huu. God bless you so much. Mimi naitwa Levet Chris Jenga, nahubiri upande wa All Karau na Church of Restoration. Pale ukienda Shamba utakuta Church of Restoration kwa hapo pande nyingine. Ukiona ile mkahawa kubwa inaitwa 818 tuko opposite, na tunawapenda sana sana sana. Together with me tuko na my wife, na ndio ile yako kumutabura. Awasho Mwathani tuonwe wake na nyine kwa koinuka. Unajua ni vizuri kuwatambua. Unajua kuna kitu nilikuwa nasema kwa maombolezi ya kwamba kuna mambo inafanya nisimame juu ya meza na Mungu atanisaidia nianze kukula vizuri. Unajua hii kamwili yangu inafanya nionekane kama mimi ni kijana, lakini naona niko mbele ya Njoroge, niko mbele ya Dominic Njoroge. Mimi nasemaga kijana wangu wa kwanza, my first born, it's an adult somebody. Ni akona miaka 24, my first born. Akona 24 years. You can see that. My second born sahi ako form 4, my second born. And my third born ako zile tunasita JS, sio JS. Sio hiyo. Hii masomo ya nini? JSS Junior Secondary. Hizo. Praise the Lord. Na kwa ndio my wife kumuhurira rohi atuige just 1 minute. Ona kemo imunini tanie. Nitoiragwo ni tumire kunyiha. No tulia miaka mingi. God bless you so much. 1 minute. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mwereri na wengine wengi ambao wametoka sehemu mbalimbali za nchi hii yetu ya Kenya, na wasalimu katika jina la Yesu. Mimi naitwa Favor Chris. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuwa mwaminifu katika maisha yangu na nimemuona akiwa mwema kwangu. Yeye ndiye anasumbuliwa na mwili wake, mimi sisumbuliwangi. Mimi hainisumbui sana kwa sababu kunayo siri niliyogundua miaka imeisha. Mimi kile nashughulikia sana, na yeye ni shahidi, ni yule mtu wangu wa ndani. Na kama anaweza kutolewa saa hii umuone vile yako, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Chakula nampikia kizuri, ni vile tu mnajua kuna mambo Mungu aliumba ikawe hivyo. Sidhani hata akifanya nini atakuwa zaidi, sidhani. Ninajua kuna mpango wa Mungu. Si Mungu ndiye aliumba wale wakubwa sana na wale wadogo sana, wale warefu na wale wafupi, kwa sababu ya kusudi lake. Kwa sababu kunayo jambo ningetaka ajulie hapa katika hii mashishi ya baba wa Ilimo. Kuna sehemu hii kimo yake itamsaidia katika safari yake ya imani. Kuna mahali watu wengine watashindwa kupita, na yeye atakuja amepita. Kwa hivyo usisubuke tena, my husband, God knew. So nimeokoka, na mama wa Ilimo ni our charity. Tunampenda sana, na kama vile Reverend mwenye alitangulia alisema, ni wale watu ambao sio wasubuhu, sio wale subua kanisani. Na kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu mwenye alitenda hiki kitendo atamfariji. Sisi hatutamwambia mambo mengi, tunajua Mungu atamfariji. Tushawahi witness watu ambao wamewachwa na maisha yao yakawa nzuri hata zaidi ya vile ilikuwa, kwa sababu tulitoka Kiambu na kuna watu walikuwa wameachwa na wazee wao na wengine wameachwa na wamama, na Mungu anachukua hiyo nafasi, Mungu ndiye anachukua. So mimi kile ningetaka kuambia ni kwamba
tusikuje tu tutoke tu hivyo, kunalo kusudi la Mungu. Na ndivyo nilikuwa namwambia Mungu, kile ulikusudia kutenda Mwireri kwa sababu ya mazishi ya baba Wairimu na ikatimie. So mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Tupige makofi mazuri. Leo kondo na kabela kagea ningi akena. Just one, although onokorwo toginya hujira nduti doi. Amen. Kehujio kigoro. Kehujio kigoro letio kiti hapa. Onaikega nutibuka I can preach na naweza hubiri yote. Amen. Wekelea hapa basi. Amen. God bless you so much. Kama vile our Reverend amesema, nie tikohuja mno, kwa maana najua kuna watu wako juani na sitaki tukae sana. Nataka by saa 7 na kitu tuwe tumemaliza hii kazi na tutabarikiwa. Kuna mambo matatu kana kwe maundu matatu gwenda kwaria huko Mwireri. Na haya mambo matatu ni kwamba kuna mahitaji tatu kila mwanadamu anakuanga nayo. Kana kwe mafatalo matatu o mundu uko akoragwa namo. Even our president, ukimwona vile hata kama ni president, akona mahitaji haya tatu. Na sitaguza mahitaji au nitapitia tu mahitaji kama vile hivi tu. Ya tatu ndio nitaongelea kidogo. Na number 1, kuna hii hitaji tunaitanga ni physical need ama mahitaji ya kawaida. Hii physical need ni chakula, nini ingine, chakula, maji, mavazi, shelter. Na mahitaji ile haikuangi na sida tondu wake ingiaga mutu hwaine no ngore MCA na negere mutu. Koguo amen. Koguo idio na andũ arĩa mararĩ kũrĩa maĩ mahiũ citiwapatia chakula. Kwa hivyo mahitaji ya kimwili hiyo haikuangi na sinda tondu gutire mundu ungetekera arare ng'aragu kana athie njaga twina nguo. Hiyo tunaishughulikia immediately. Na hiyo sitaongelelea sana. Hebu nipitie hapo. Nimesema hitaji ya physical need. Kuna hitaji na hilo kila mwanadamu anakuanga nayo, na hii kumene ya keri ndio inakuanga na yale matatizo kidogo. Kwa maana ya pili ni hitaji tunasemanga ni emotional need. Hii ni yale mahitaji inakuwa ya kidani. Ni mahitaji ambayo unapitia peke yako, lakini hakuna mwingine anaelewa. Na ajuga kindu giki nikio kirito muno tondu nikio kiratuma wone mundu okiratagira ngero kurigagwo kana niwe tuma nake rucini. Kwa maana kuna mambo alikuwa anapitia ndani akakosa somebody to share with. Praise the Lord. Na riwaga mundu wa kugayana naguo thina uyu ugekora ni atuthuka na kiundu, ukaigwa muborithi ni athii goti-ini aratha jaji. Praise the Lord. Macio ni maundu abnormal. Ukaigwa mundu ni okira rucini ni agera family ngero, na hindi iyo mundu ucio agera ngero ndugeciria ni muthenya ucio agera. Ni jambo amekuwa anapitia, anakosa somebody wa kumshughulikia na agatuthuka na kiundu. Emotional needs ni maundu ta maria mundu ageraga after a loss. Na noyo keringi na ringi mundu arari wira ni avutwo wira akona thita yakinya muthia. Na hapa kuna watu ningetaka kunenea, kwa maana najua kuna watu wanapitia hizi mahitaji. Hata wewe hebu angalia mwingine, mwangalia mwingine. Na mama ucio kimwira nawe tia gwitua. Hena kiundu kirakunyarira we wika. Na kitu nakusumbua peke yako. Na hili jambo hata kuna mambo wazee wanapitia mabibi hawajui. Kuna mambo wa mama wanapitia wazee hawajui. Praise the Lord. Eni konge kolo kwe mutumia we ha ena thire na muthuri ndoi.
na anazunguka kwa maana anashindwa, hii mambo itanipelekea wapi? Mzee akijua kutaendaje. Lakini adhuhuri ya leo, praise the Lord, joketa kwa lihora mabataro maigana. Na hii mahitaji Biblia inasema ate gainia shemanagia na mabataro maito. Sijui nanenea nani leo. Hata nyinyi mko nyuma yangu, nawaambia kuna Mungu anakutana na mahitaji yetu. Na haijalishi imekaanje, imekusumbuaje, kuna Mungu mbinguni. Praise the Lord. Na Gayosho Toron alifanya uingie siku ya leo hapa, lazima akutane na mahitaji yako. Kwa hivyo hilo jambo unapitia ngumu. You don't have anybody to share with. There is God in heaven. Praise the Lord. No more ukitoka hapa jioni uende upige magoti kwako chini, ukipiga umwambie Mungu, hata kama nimekosa mtu wa kugawanya hili neno na nimekuja kwako. We serve a faithful God. Praise the Lord. Na usijali, silikwambia mahubiri kwa ndani, sio kutafuta. Amen. Hitaji la tatu ndio nataka kushughulikia leo. Na hitaji la tatu, ya kwanza ilikuwa nini? Ya pili na ya tatu ni ile tunaita the spiritual need. The spiritual need. Na hii ndio nashughulikia kwa dakika chache. Nilisikia Gen Z wakisema ya kwamba kanisa kazi yake inastahili kufeed watu spiritually. Na kwa hakika ndivyo ndivyo. Na ningetaka kunenea wachungaji wenzangu, ningetaka kunenea leaders wenzangu, hata elders na bishops, reverends. Kanisa kazi yake ni kufeed watu spiritually. Mijengo ni mzuri. Amen. Kwa kama kanisa maneneke none mahetia manene gukorwo na kanitha munene na andu ni gukua marakua kiroho. Our greatest responsibilities kama wachungaji ni kufeed watu spiritually. Na especially nyakati hizi kuna kiu, kuna famine ya mambo ya kiroho. Hebu niseme hii kwa Kikuyu, jugia terere theinie wa mundu o wothe ila ucio nawe theinie wa mundu kwirima likoragwo kuo, na irima riu likoragwo theinie wa mundu. Gutire kindu kingi fit tiga ibataro riaku ria kiroho ricemanirio nario. Nilipita ndani yako kuna simu, na hiyo simu hakuna kitu kinaweza fit isipokuwa Yesu aingie ndani ya hiyo simu. Lokojera amen. Sasa ile sinda tuko nayo ni kwamba kwenye hiyo simu watu wanajaribu kuijaza na mambo ambayo wanaijaza lakini haijai. Praise the Lord. Wanaijaza lakini haifanyi nini? Hebu nikwambie jambo, hata ukipewa title deed ya the whole world, hiyo title deed haiwezi ikajaza ile simu. Na ndiposa we have a problem in our land Kenya. We have people ambao wako na pesa mingi lakini bado wanatafuta. Kuna simu wanajaribu kujaza, lakini niko na ujumbe adhuhuri ya leo. Hilo simu haiwezi ikajazwa na pesa. Praise the Lord. Najua kuna watu wanakunywanga pombe,
Nikwambia kinaga ubaga dhuhuri ya leo, hata Kenya Brewery ikionyesha mifereji yote ya pombe ielekezwe kwako, hiyo simo haiwezi jazwa na pombe. Raiga mifereji ielekezwe kwaku yothe, lori twaro gwaku ukumenyua na irima ritihure. Praise the Lord. Hiyo simo haiwezi ikajazwa na pombe. Praise the Lord. Hiyo simo haiwezi ikajazwa na wanawake. Unajua kuna Samaritan woman alikuwa na wazee wangapi? 5. Na wasita alikuwa wapi? Na alikuwa anatafuta wa 7. Nasema dhuhuri ya leo, ili malaria thĩinĩ wa mũndũ rĩtingĩihũrio nĩ atumia. Tigwa kũrĩa rĩmwe karibu na tono ngene oigana rĩmwe wĩra ũthuri ũmwe ũgũthura ũmwe ũcoka ũgĩthiĩ nake ũhũgũrage arĩa ndaitana ndatigana arĩa ndatigana na wĩra ũrĩa wĩrirwo ũthure. Praise the Lord. Ili rĩtingĩihũrio nĩ atumia kana athuri. Praise the Lord. Hawezi ikajazwa. Amen. Tunamjua Zakayo. Alikuwa nani? Toza ushuru. Praise the Lord. Na nijue mwetia wa biashara igotia na nyingi. Lakini kawandia wakati akasikia Yesu anapita, akasema ili nimuone, heri nipande juu ya mti nimuone Yesu. Praise the Lord. Lakini wakati Yesu alifika pale akamwambia Zacchaeus, fanya nini? Shuka. Praise the Lord. Kuna watu tunaitia Yesu ndiye atajaza hiyo simo. Praise the Lord. He, tolia mundu ucio ikane na irima ngoro. Arageria kũrĩihũria na kĩ? Najaribu kuijaza na nini? Praise the Lord. Unajaribu kuijaza na nini? Haiwezi ikajaza, haiwezi ikafit. Ni kama chupa hii ya round, unajaribu kuweka kitu ya square, itafit? Hakuna. Praise the Lord. Praise the Lord. No wonder tunatafuta mambo hatutosheki. Biblia inasema ya kwamba kwihoka Ngai na kũiganwo na kĩrĩa wĩ nakĩo, ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa mũnene. Amen. No wonder we are here today. Mwelali, we have come with Jesus. Amen. No wonder, mimi sitakangi kuhubiri na story, lakini no wonder kuna one guy napenda sana from history. Sio Biblia, kihistoria. Nampenda sana. Yule jamaa alikuwa anaitwa the Alexander the Great. I love the guy. Praise the Lord. I love the guy. No, na wewe nyerere ndio akoni kulikia ndarikia. Praise the Lord. I love nani? The Alexander the. Unajua the Alexander the Great alikuwa ni yule komanda wa jeshi ambaye wahotire kuhota thĩ na ihenya mũno gũkĩra thamaki arĩa angĩ. Na yule jamaa nĩahotete gũconquer the whole world ewa miaka 30. Tondũ aikĩrire wathani-inĩ wa miaka 20. Kwa hivyo 10 years akawa na capacity ya kuconquer the whole world. Sio ni jamaa mũhũthũ. Sio ni jamaa. Praise the Lord. Lakini wakati Alexander the Great aliconquer the whole world, ikafika wakati, kwa maana alikufa akiwa kijana. I think alikufa akiwa na miaka 32 hivi. Alikufa akiwa kitandani akielekea kufa. Akaita wale walikuwa wanamhudumia, akimerokai giria gukua. Praise the Lord.
tini yetu iko ni Alexander. Praise the Lord. Akimera ni giria wekatia. Lakini nikifa kuna mambo matatu ningetaka munifanyie kwa funeral yangu. Kwa funeral yangu kuna mambo mangapi? Matatu. Sasa yule alikuwa chini yake akamuuliza, kwani mkubwa, kwani kunaendaje? Akamwambia sio kuendaje, nasema kuna mambo matatu ama manne ningetaka munifanyie wakati wa mazishi yangu. Number 1, Akimera ithandũkũ rĩrĩa ngekĩrwo isiwe kama casket ama kama ya watu wale wengine. Ile sanduku mtaniweka iwe imewekwa masimo mawili. Praise the Lord. Cameraman, naweza karibia pale? Naweza karibia hii? Praise the Lord. Mtowe hai. Akasema wakati wa funeral yangu muweke simo moja pande hii na simo ingine pande ipi? Ile ingine. Yule mdoza akashindwa, kwani kuna iraje? Akawaambia hivyo nitawaelezea. Halafu number 2, sanduku yangu mkinipeleka kamburini isibebwe na kila yeyote atende bode. Ningetaka sanduku yangu ibebwe na madaktari wale wakumbwa. Ya madaktari maliko. Maria manene. Praise the Lord. Na la 3, mkinipeleka kaburini utajiri wangu wote, utongoria wote ndiracokanĩrĩirie. Ndiũĩ kana muonaga bride party ũrĩa thia ikageria mũhiki mahũa o agĩthiĩ agekapeti-inĩ akĩmera kuma harĩa ngakorwo nginya kaburi-inĩ mũgathiĩ mũgĩitaga ũtonga wakwa, thahabu ndĩrarĩ nacio mũgĩciharanagia barabara, certificate ndĩrarĩ nacio ciothe ici ciĩkĩte atĩa? Ciharaganĩtio barabara. Na akimera nĩ ndarĩkia. Sasa yule alikuwa anapewa yale mawaidha, akamuuliza kwani unasema nini? Akamwambia ni hivi, nimesema sanduku yangu iwekwe masimo mawili ili mkono mmoja mutoe pande ile, mkono mwingine pande. Kwa hivyo mkinipeleka kaburini mikono yangu imekaaje? Imekaaje? Inakaa wapi? Huko chini. Si ndio? Kwa nini? Ili watu wote waone ya kwamba onokorwo ndĩrarĩ mũthamaki, ndĩrarĩ na indo nyingĩ, ndĩrarĩ na mĩgũnda, ndĩrarĩ na ngari, andũ othe mwĩrori mone ndinakua kĩndũ. Ũkorwo wĩ ũira ndathiĩ moko matheri. Nĩ mũranjigua? Ndĩroiga kĩndũ ũgakĩra nakĩo kaburi-inĩ nĩ Jesũ. Amen. Ati andũ mone atĩa? Ndirĩ kĩndũ ndeka atĩa? Na nĩguo mũtunyanire mĩgũnda. Amen. Na nĩguo ndĩramĩbatara ona niĩ, tondũ ndĩragĩkwa majority leader kũhoya kĩgima. Narĩ kuo na ndĩragũtha gĩkombe gĩa cai. Amen. Praise the Lord. Tondũ ndĩreka atĩa? Thikĩrĩriai, tũbatiĩ gũcaria indo. Praise the Lord. No indo ikorwo ciĩ nao na itigatonya handũ. Ndĩroiga atĩa? Moko malimekete atĩa? Andũ othe mone gũtirĩ kĩndũ ndakua. Number 2, ithandũkũ rĩakwa rĩkuonwo mandagĩtarĩ marĩa, nĩgetha andũ othe magakorwo mokĩte mathiko makwa, kwamba
ati Ngai angibatarwo ni muoyo waku na mundu ucio ungi mwire Ngai angibatario ni muoyo waku ona madagitari maria manene ona aria nene ona o Ngai angiubatara gutire mundu ungigirio thie. Amen. I love Germany. Mama mange tarogama. Mama mange mzee ako family yake kule ya Germany. Na heno ndume cene cia gacinjiraga ati Germany kuma mundu uria muthamaki munene nginya uria akina yahwe mathiaga thibitari imwe. Ndina iko Germany. Si ndio? Praise the Lord. Niguo mangejiraga ikarathi ati kuma uria munene kuma president MP okoguo mathiaga thibitari ke imwe. Praise the Lord. Amen. Todo wake na ndio kana wa yiki nguo Kenya itu no Ngai no agagiteithia. Praise the Lord. Amen. Todo Ngai angibatara muoyo waku no akurute na Nairobi hospital. Ngai angibatara muoyo waku no akurute moko-ini ma private doctors. Ngai my hemra tama kora kuira kora doimete. He was the secretary of one of the giant circles huko Kiambu inaitwa GDC na he was the chairman of that circle. Praise the Lord. Na hiyo jamaa alikufia kwa ndege, alikufa akiingizwa kwa ndege apelekwe India. Kwa Ngai angekuwa tarona ndege ine no agucomore. Praise the Lord. Tane jigwo ni andu aria tei. Ai koe ka unatigire tane mweteo. Aria matakinyithagia aria ngethe. Ngai angibatara muoyo waku. No muoyo ndagiko yothe. Oh na muoyo. No giragio kue. Ne pia ciaku. Ni utonga waku ni kiria we nakio moko maitu me Jehova me muthini wa Jehova na nikio ndoiga mwireri ucio ni turabatara na twamunyarara no kurithuka. Our society timakanitha maingi irabatara. There are so many. Praise the Lord. Ona sito sinio but we need Jesus. Kwa gwe aidano kone kuone mandagitari nigetha andu othe mamenye ati Ngai angibatario niwe no akurute ngurunga. Amen. He gitoka kimwe gia gwitu giakite nyumba nginya na ndungiamenyire haria ngiakiruta nyumba imete gate-ini karikiria kuria. Praise the Lord. No Ngai angikubatara no akugire kuria kuraihu. Amen. La mwisho akasema utonga wako wothe uthioke urunja guoko barabara nigetha andu mamenye ona gwe no aremwo ni gwika atia guhonokia. Amen. Githomo ndiraenda kio ni kiaremwo ni gwika atia. Na by the way kule bakuwa frustrated. Kuna watu wanakufa frustrated. Wanakufa frustrated kwa nini? Kwa maana kuna kitu walikuwa wana chase. Si ndio? Kuna kitu walikuwa wanafanya nini? Wanakibiria, lakini wakifika pale wanaona haya, is this life? Praise the Lord. Is it life? Amen. Kwa hivyo mwere ni turabatarao. Mwere ni turabatarao. Alia mekore turabatarao. Haya na matarajigwa. Turabatarao. Yesu. Amen. Na maandiko moigana igana rĩa koine rĩaragirwo nĩ aki no rĩacokire gũtuĩka rĩrĩa inene rĩake rĩa waki. Rekei ndĩmwĩre mwako ndũrĩka Jesu atarĩ ho. Family ndĩrũgama wega. Tunajaribu kufunika mambo lakini sio mazuri. Haiwezi ikasimama bila Yesu. Na wengine unajua Adam wakati alikufa spiritually alianza kujaribu kutafuta mambo ya kujifunika. Na hapa kuna
Kuna watu wanakufa kingwana. Moko hilo. Tunakuwa. Praise the Lord. Hapa tarabu za kama mko na mzee mwangalie kama kuna mwana. Ambaye mzee achana hiyo hali ya kufa kingwana. Unajua anakufa kingwana. Anafinya na mambo ndani, unaona anaanguka. Nasikia hai tulikuwa na yeye, aliangukia pale chini. Kuna mambo ilikuwa inamuua ndani yake. Lakini leo tuko na Jesus. Leo tuko na nani? Leo tuko na nani? Praise the Lord. Nataka tuombe maombi sahihi. Na yale maombi hano wetuire. Reverend, hano twetuire nginya nie. Okay, tuone magetua. Kama unajua unahitaji, inua mkono wako juu. Mambo yako iko swali, unahitaji. Haya, inua mkono juu kama unajua unahitaji. Gutire kindu kirakugia. Mundu wako na kindu kehena kindu kiramugia. Titigane maundu. Haya, mundu wako na maundu maramugia. Haya, kuna maragieka. Na kama tuko hapa mazizi ya Dominic, why can we not all of us kumoria munini ginyoria mukuru turugame na iguru twete Ngai roiga twete Ngai na kwi mabataro megukumanyaririte andu meguthire na guku muthi we wagathoreki igagathoreki thi we wa restoration eka chini wewe ICK weka, wewe full gospel weka, wewe hiyo ingine ni PSDA weka. Tunamuita nani? Amen. Praise the Lord. Inua mikono yako juu. Mwambie Mungu lile hitaji uko nalo sahihi. Wewe kimoyo tu, unajua mwingine anazasikia ukisema kwambia haya hata wewe tuko na wewe hapa. Nasema kimoyo umwambie Mungu lile jambo linakusumbua sahihi. Kama ni ugonjwa umekatalia kwako, mwambie Yesu, have mercy on me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hapa tunaweka makanisa 60, tunaweka Yesu juu. Ndiye ako na uponyaji wetu. Ndiye ako na uponyaji wetu. Na alikorwo Ngai ni akuririkana muthenya wa mothe. Nasema kwa funeral ya Dominic, kuna watu Mungu ataponya. Kuna familia Mungu atarestore. Kuna maisha Mungu ataponya. In the name of Jesus. Ningetaka wachungaji wakuja hapa, wachungaji na praise and worship team anakaribia hapa mbele. Wachungaji, nataka tunaomba kitu kinaitwa corporate prayers, ni maombi ya kila moja. Tolia mundu cio kana hapa kuiga dini yake thi. Ndumurie. No muyo koretwo wiku na wina ona kwina resto na mena mathina. Praise the Lord. Tunaweka chini. Nataka wachungaji tuinulie watu hao wote mikono. In the name of Jesus. Na tunasema jambo moja, mahitaji iliyoko kati yetu Mungu akutane nayo in the name of Jesus. Kila mmoja afunge macho yake in the name of Jesus. Mungu akutane na mahitaji ya watu wa Mwereri. Mungu anajua ni nini unahitaji. Mungu anajua ni nini familia yako inahitaji. Mungu anajua ni nini unahitaji. May the Lord meet your need today. May the Lord meet your need today. Mungu akutane na mahitaji yako adhuhuri ya leo. In the name of Jesus. Baba mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Tugomanĩte gũkũ mũcemanio twĩtĩtwo nĩ Dominic. Na tumeacha wengine wametoka Ungatalongai. Wengine wametoka Jabini. Wengine wametoka Olkarau. Wengine wametoka pande zote.
tumekusanyika hapa Jehova kama kusanyiko moja. Bwana, kana wachungaji wako hapa mbele wakitoa hii dhabihu ya kusema ya kwamba uweze kukumbuka Mwereli, uweze kukumbuka watu wako, uweze kukumbuka wazee. Kuna wengine wanapitia mazito kidani ndani, hawana watu wa kuelezea. Adhuhuri ya leo tunaomba kutana na mahitaji yao katika jina la Yesu. Kuna wamama, kuna vijana wanapitia mawazo na mambo mengi, wakumbuke adhuhuri ya leo. In the name of Jesus. Jambo la kwanza tunaomba ni kwamba hawa wote walikuja hapa kutana na mahitaji yao. Tunasema amen. Nikisema hivyo unasema amen. Wale wote wamekuja hapa Bwana katika jina la Yesu, na ni wagonjwa, magonjwa yote tunaikemea, tunaikemea, tunaikemea. Aleluya. Murimu uria wenaguo, okorwo ni asima wira ni wathie, okorwo ni murimu wa mahuri wira ni wathie, okorwo ni murimu wa mahembe ni wathie, okorwo ni murimu wa mutwe ni nda ni wathie, twoiga atiriri Ngai mirimu yothe yume andu, mashinda yote iliyoko hapa Jehova, kutana nayo adhuhuri ya leo. We thank you and we bless you for what you have done. In Jesus' name we pray and we believe. Tupigie Bwana Yesu makofi. Niweke joragia tuhikuletia maitho, geke tutikuhinga. Kama uko pale na ukitaka kupatia Yesu maisha yako, inua mkono wako juu, sema wakati wa Dominic ndio nilipeana maisha yangu kwa Yesu. Uko pale na hujaokoka na ungesema ningetaka huyu Yesu. Praise the Lord. Ithio ndatuthukiire. Amen. Karaithire kemwe. Juaga ithio ndatuthukiire. Na nikimaliza mimi nasemanga mimi ithio twena my wife twakiro hiki tena muno uguo waigua twakiro hiki wa biu. Na twagerire mathina maingi muno na iko Jesu ndatuthukiire ona ndangiguthukira. Nani yako hapo na angetaka kuokoka? In Jesus name. Nimuramunyona na hau. Mutiramunyonera. God bless you so much. God bless you so much. Amen. Aya mutiko jira amen ile. Amen. Ule. Kuna jambo nataka tufanye saa hii. Saa hii. Praise and worship hapa. Kuna jambo nataka tufanye saa hii. Tumekuja kusindikiza one of us, Dominic Joroge Munyui, na aikoro heke ndo ndutire ngofia ni family ino yao, family members aya family members, brothers, sisters, family those. Mbona simameni pale mko, simameni pale mko, siwaoni walipotea wote. Haya walienda wako wapi? Unanyonera mathire. Praise the Lord. Nalitohora family no haha represented toni uyu ule ona twageta tukemahora tukabaruta ku ni metwa tondu wira turenda kuruta rokia bakomeiri wera thi family members. Kwa maana nataka mnikaribie hapa. Mundu ina brother kana sister ya Dominic, where are you? Mko pande hiyo? Hebu kujeni pande hii. Ndio wagira. Wewe mwira mokete thimu yakwa. Walienda bali. Hebu nipe hiyo simu. Naona wako bani saa ngapi? Sasa walikaa mbali hivi. Familia nataka wakuja pande hii. Wale wako. Nigadhali at least kuanzia saa hii tuweze kuharakisha, tukifanya ibada tusije tunajaribu kuwatafuta pale wako wameenda.
Fanyeni haraka, fanyeni haraka, fanyeni haraka. Faster, faster. Hiyo kama utarogai wa kadisi. Ndio kama ihali huko. Basi na age matakiriho ya kwamba kama kuna watu tunastahili kutolea kofia pamoja na familia ya familia ya Mwenjui ni fanya tangu Dominic atuika wa Kurwara dra it's on atuika wa Kurwara. It's only in a baki about 90k, I think. About 90k. Oi magarari, gotire maundu maingi megwika atia. Meko marume chairman wa kamati ya kamati. Hizi. Tadehara riri. Iwa hembo. Abatia kuiga bia. Na mutumia alikuwa anataka kutoka na ihenya. Praise the Lord. Leo iko wapi? Ya M-Pesa, namba ya M-Pesa kifungo 790 kifungo. That is 70790 or 67. Yana tumukuaja. I repeat it again. Ngozo. Praise the Lord. Leo wishi ne modo kwirehera haha. Ikamri kiareho. Ne modo kwirehera ke. Turugame na family yako. Tabiriria Twambiriria haha. Haya, tuanze hapa mbele. Twambiriria haha. Kamandhi, sitatoka Tabitha Kamandhi. Tabitha kwa Niko kuenda. Asante sana. Ningetaka mchungaji, ningetaka chairman ndio ndio kachama. Sasa wapi dhira kwa? Sasa wapi dhira kwa? Hao. Isi bege ni pasta leke. Jita pasta gani? Pasta. He pasta oka. He pasta ukile makofi mazuri, mjachema na makofi kamati hawa tunafanya yote. Asante. God bless you so much. Nataka ubariki hii pesa. In Jesus name. Baba, jina la Yesu, Mfalme mwema na wa amani, tuko mbele zako Jehova. Twalitukuza na kwa majina mengine yote hapa duniani na hata mbinguni Jehova. Pokea sifa na utukufu katika Mwathani tugekage kiro giatha. Muini wa rwimbo aratwirire uria ukundanagia tumai onake ni agakundio. Nitukite nigetha family no igie na uhoro wa gukundio tumai Jehova. Guoko guothe gwatamburuka gwekira kindu ona kana gwaikia thimu-ini
na achilia baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Nĩ maandĩko maku atĩ ũrĩa ũririkanaga mũthĩni onake mũthenya wa mĩnyamaro nĩ ũkamũhonokia. Family no mũthenya wa ũmũthĩ mwena ũyũ nĩguo ĩthĩnĩire. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũndũ wothe weka gĩko gĩa tha, nĩ tondũ onake hĩndĩ yake ya mĩnyamaro nĩ ũkamũririkana Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia nakĩo kĩrĩa kĩarutwo haha Mwathani, gĩkĩ nini na gĩkĩ ingĩ kĩhũthĩke kũringana na wendo waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twĩtĩkie, amen. Amen. Sasa hiyo ni ya familia mzuri. God bless you so much. Tukimahora roho wega. Hapo mambo mawili kuna mambo mawili tutafanya, yule atatoa shukrani. Ushokia ngatho rori arikia. Kuna watoto wa shule walikuwa nataka kuimba, hatuwezi kwa nyuma wakati ili familia ile inajikusanya ili tuweze kuiombea. Kwa hivyo thanks. Thank you. Mchungaji wetu, makofi kwa neno mzuri. Asante sana. Kabla ya vote of thanks, hao watoto wanataka kuimba wimbo, wako wapi? Watoto wa shule wakuja na kusimama na mmoja wenu. Mungu awabariki sana. Haya, tupange laini hapa. Mwalimu wako wapi? Uko mwalimu? Haya. Sawa, nimekuivaga niko kwa atumika. Haya. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana zake, si salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama. Pigeni makofi watoto, asante sana kwa kusimama na mmoja wenu. Asante sana. Kwa wale wote ambao walikuwa wameomba wimbo Mr. Mwangi ule wa familia, leo ni wakushokia ngatho. Eko Mwangi. Na kikosa chairman wa kamati, chairman uka. Mtu wa nyumbani I think ameondoka ama ameenda pahali. Haya, chairman wa kamati. Eko Nwe mama uko sio kigatho na gwe yaku yahana ya umasgiu ndani ya PCA wadanya rogosha. Nĩ wega thiĩ na maũndũ maingĩ tondũ mũhetwo niĩ no gũcokia ngatho. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Nancy Wahito wa Ng'ang'a,
na gwitu nĩ kũrĩa Mũrang'a Kandara mũthenya rũgũcũ ngĩamba gwĩkũna mũkĩrigwo nũ ũcio Njoroge nĩ mwana wa my sister no nyitĩrĩire ũtũnyitĩrĩire mũthenya rũgũcũ ona we wakundania tũmaĩ na no wakundia Ngai tũmaĩ kana ukite thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ akerutĩra mwĩrĩ wake Ngai aromũrathima andũ aya angĩ othe arata ona majirani nguga Ngai wamwamũra nĩ tũtingĩrahotire witũ nĩ kũraihu na tũrokire hwaĩ na maikokire tũrakora ciana ici cia my sister ciki nĩ kũrigwo tũngĩaringirwo nĩ tha nĩ ndĩrakena ndamuona ngoka ũrĩa tambũrũkĩte guoko gwake nĩ tũngiuga Ngai Ithe witũ mũndũ moigire atĩrĩrĩ mwaragi ũguo nĩ kiuga MCA Ngai akwa ndĩ tata wanyu twĩ hamwe mũno no na nĩ muone gũka inyuĩ mwao kũrathime na inyuĩ mũrathime nĩ tondũ mwĩkĩte maũndũ mega Bwana asifiwe sana. Na twarĩkia tũgũthiĩ rĩu moja kwa moja nginya harĩa twarĩ kũhurũkia mwĩrĩ kujage na kanitha wa World Restoration ĩno ĩretwo Restoration na ithuĩ Restoration. May God bless you so much na Ngai ũtũmwĩkega. Amen. Tupigie Pastor Shira mkono vizuri. Leo no nyende wachungaji turugame na iguru. Family members utoke. Family members sisi tukaribia hapa. Tuko na Reverend wa ICK huko Kandisi Ongataungai niwe huko to conduct yale maombi, tutaombea familia. Kwa hivyo mchungaji karibia, nikisoma maandiko iko hapa. Mchungaji tukuje tusunguke familia. Mchungaji tusunguke familia. Hebu patie mchungaji mic ili nikisema yale maandiko tuko nayo, na tukimaliza tunahitaji MC. Unajua ile tutaelekea hii. Okay, keyboard chini kidogo. Ni horo mwega atia ona wegikeno atia andũ arĩa marĩ amwe gũikaranagia maigua-inĩ no ta gũikaranagia maigua-inĩ no ta maguta mathaka me mũtwe makĩnyũrũrũkania amu nĩkuo Jehova athanĩire kĩrathi kĩa Dominic. Haitafanya tutengane na familia, lakini itatuleta pamoja. Praise the Lord. Itatuleta pamoja. Kwa hivyo our level atatuongoza maombi, tuombee familia, halafu tuendelee mbele. Karibu mchungaji. Asante sana, tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Ingawa Baba wa rehema, wakati kama huu mgumu, ni mgumu kusema neno la shukurani, lakini tukikumbuka kwamba maisha yetu yako mikononi mwako, tuna kila sababu ya kusema asante. Mfalme mwema, napenda kuleta familia hii mikononi mwako, ambayo Baba wa rehema wameachwa na mpendwa wao Dominic. Baba wetu wa mbinguni, na muinua Tabitha Wanjiku mikononi mwako pamoja na watoto wake, ya kwamba Baba, wakati huu mgumu, pengo ambao Bwana limeachwa kwa kuachwa na mume wake Tabitha,
na baba yao watoto hawa na ndugu na dada ya mwenda zake ambaye Bwana umemuita katika makao yako ya milele kule mbinguni. Letu ni kuomba kwa ajili ya familia hii ya kwamba Baba wetu wa mbinguni, wewe ndio Mungu wetu kila wakati. Wewe ni baba wa wajane. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba mke wake, Baba wetu wa mbinguni, utazidi kumuhifadhi katika wema wako, utazidi kumlinda, utazidi katika jina la Yesu Kristo. Na watoto hawa ambaye Bwana wana maswali, ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu na mama yao, Baba wa rehema, utaingilia kati na kuwa msaada wao na kuwashika mikono na kuwapa matumaini, ili katika maisha yao, Baba wetu wa mbinguni, wasisumbuke, wasitaabike, maana wewe Mungu utakuwa katika kiti chako cha enzi ukiwatia moyo, ukiwapa matumaini katika jina la Yesu Kristo. Tazama Baba wa rehema, tunawainua mikononi mwako wakati huu. Ninaomba kwa jina la Yesu, maswali walio nayo katika maisha yao, ni wewe Mungu unajibu. Kiulizi yoyote ambayo walio nayo kwa sababu ya kuita ndugu yao na dada yao Dominic, Baba wa mbinguni, ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu ingilie kati, Mungu wape jawabu katika jina la Yesu. Tunapenda kuinua marafiki wa Dominic mikononi mwako wakati huu. Baba wetu wa mbinguni, ninaomba ukawafariji, ninaomba ukawatie moyo katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya maisha yake Dominic, ambaye Bwana umewapa hapa ulimwenguni miaka 44, ambaye Bwana amekuwa pamoja na watu hawa katika maeneo haya. Ninaomba kwa jina la Yesu, pengo lililoachwa na Dominic ni wewe utakayojaza, lakini langu ni kuomba amani yako, amani ile ambayo umesema ninapeana amani, si kama ulimwengu unavyopeana, lakini kama wewe Yesu unapopeana. Ninaomba amani hiyo idumu katika boma hili la Dominic, kwa watoto wake na kwa familia yote kwa ujumla, na ndugu na marafiki na majirani, katika jina la Yesu. Kanisa pia tumepoteza, ninaomba kwa jina la Yesu, kumbuka kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwana wa Mungu. Na sasa Baba wa rehema, tukiondoka mahali hapa, ninaomba kwa jina la Yesu ututangulie Bwana, nyosha mapito yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na amani yako iendelee kudumu katika familia hii. Nimekataa chochote ambacho kinainuka kinyume na mapenzi yako, kuleta mafurugu kwa watoto hawa, kwa mama mjane, kwa jamii hii, kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana, kupitia kwa kifo cha Dominic, umoja ukawe tele katika familia hii. Kupitia kwa kifo ya Dominic, ninaomba Bwana ushirikiano uwepo katika familia hii. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Tuone mchungaji makofi mazuri. Sasa najua kuna wale watu watatusaidia kupemba mwili wa Dominic. Hebu tueleze vile tutaenda. Asante mchungaji, njia kako hapa. Ningeomba wale ambao wako hapo, tafadhali tufungue njia hapo. Tunapitia hapo, tunapika hapo juu, tupige hapo kona mpaka pale kwenye ile kamti kopa. Kwa hivyo tafadhali mali hau
ona rĩrĩa ekirĩire atũraga acecacanaga no nĩ hamwere ona audio-inĩ yakwa nĩo njitĩrĩirie maguta mũtwe wega na wega ndangĩgirĩka ũcio ndarĩ na thĩna no mũhunjia hanini tu ona rĩrĩa ekirĩire no kĩndũ kĩa maana nĩma ona no nĩ hamwere mũndũ etogagĩrĩirwo na ndamenyaga nũ ũgacĩrĩria na ithuĩ tũkire kumagaria Dominic he kiugo kwenda kũgweta kĩragwete gũkũ Masaya ya kwamba hau ũikarĩte mathiko ũmenye mũigana wa mahinda wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga atũmaga njarahe cieni-inĩ iria inyeki ndũrũ andũithagia ngurumo ya maĩ marĩa me na ũhũthũ nĩ kũriũka akandongoria na njĩra cia ũthingu ona ingĩtuĩka ndĩrahungurĩra mũkuru wĩnduma ta ya gĩkũ ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe hiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩembembaire matukũ mothe ma muoyo wakwa wega na ũtugi itirĩ hingo itarĩ rũmanagĩrĩra nani na ngũtũũra nyũmba ya Jehova matukũ matarĩ gĩthia. Praise and worship.
Niamu tondu wa matukũ ya matukũ maitũ mothe no gũkua kũninũkagia mĩaka itũ o ta riũma rĩmwe. Matukũ maitũ no mĩaka itũ rĩ, no mĩaka 70 kana mũndũ akĩria kũrĩa na hinya akinyie 80. Ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩo no mĩnoga na thĩna nĩ gũkorwo ĩthiraga ona. Ithuĩ na ithuĩ tũkomboka tũkaĩrĩirie no menyerere marakara maku ũrĩa maigana, ũkĩmenye matukũ ya maku nĩguo tũgwĩtigĩre ta ũrĩa wagĩrĩire. Irio ciaku ũrĩcirĩaga na njĩra ya ũtheru o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩĩri-inĩ, nĩgũkorwo nĩkuo warutirwo amu wee ningĩ ũgacoka ũtuĩke othe mathiaga kũndũ kũmwe nĩ ũndũ othe moimire o tĩĩri, nao othe magacoka matuĩke o tĩĩri. Na rĩu kuona atĩ Ngai nĩonete arĩ Njoroge Mũnyi nĩgetha aũcokie kũrĩa woimire, na ithuĩ nĩtwacokia mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ, tĩĩri nĩũtuĩke tĩĩri na rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ. Family makuhĩrĩrie, familia wakaribie mũtumia wake aheo gatĩĩri na irimũ yũmĩrĩrie tu wĩtĩkĩre gũikia tĩĩri wa mũico na ciana akorwo cia hakuhĩ na watoto ngojeni kidogo, ngojee mam mweke pamoja kati na irimũ yũmĩrĩrie tu One, two, go. Thank you. Asante sana. Kuambia daddy bye. Asante sana. Thank you. Brothers, sisters, brothers. Brothers and sisters. Brothers, sisters, madu maikie. Makuhĩrĩrie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, family. Okay, family. Kia itu. Ari akoro. Thank you. Thank you, Daddy. Asante. Thank you. Haya. Wali kego ikyo kehera nini? Haya. Leo toke. Yoga.
Tumalize kwanza, mshugaji wa pande ya msalaba, tuwekelee maua tafadhali, sababu ya mvua isianguke. Haya, mchungaji na mwingine please wasaidiane. Reverend, asante. Tunapanda msalaba sasa. In the name of God the Father, the Son. Asante, thank you so much. Haya, tuwekelee maua haraka. Haya, mama elimu ekele maua leo ni kwa urali kwa yako na ndio ndio naigolera. Asante kahora tu. Thank you, asante sana. Haya, thank you. Watoto kujenga maua, kujeni kuekele maua.
Kujeni mwekee maua kwa dadi, mkimwambia dadi ulikuwa maua yetu. Asante, tuwekelee. Asante pole. Thank you. Haya, hiyo ingine ni ya sister na brother. Sister na brother tunaenda hapo. Mama Saimo, wale shikanieni pamoja, mkuwakaribisha wengine, mkuje pande mwono, mwekelee pole tu, hapo nikumwira my brother ulikuwa na familia. Asante. Hapo tu mwekelee tu. Asante. God bless you. Amen. Kuna maua mengine? Kwa maua ya maua. Haya. Naomba sasa tuombewe maombi ya mwisho, alafu tuombee chakula. Tuendelee kumaliza. Pastor. Oh, sorry. Ngai tũhoe. Ngai ngũbia tũhe Ngai gĩtĩo. Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Gũtirĩ ũngĩ ũtariĩ tawe, we Ngai wathaga ngai ciothe. Nĩ twakwĩra nĩ wega nĩ tondũ ũndũ ũyũ ũkĩambĩrĩria warĩ ho, ona rĩu ũrarĩkĩrĩra ũrĩ ho. Rĩu nĩ ũndũ wa ũguo Mwathani tũrauga Mwathani nĩ wega nĩ tondũ no watũma mũthenya ũyũ ũkinyanĩre. Ihoya tũngĩhoya o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ũceragĩre bamĩrĩ ĩno nĩgetha ũkameka maũndũ mega. Mangĩkainamia maũthiũ mao mbere yaku Mwathani, ũkaigua ihoya rĩao ndeke na ũmatungatagĩre maũndũ-inĩ mothe. Na ithuĩ na ũgeka maũndũ mega. Wothe kĩbataranĩtie no konekana no kũmĩrĩria andũ aya. Mwathani tondũ nĩ tũracoka cikaro-inĩ, ndahoya ũgitĩri wa thakame, ngari iria ciothe ingĩhũthĩra wĩkĩte, tũkiumagara twarane na ithuĩ na wonekane guoko. Mwathani o rĩngĩ nĩ twagũtĩa na nĩ thayũ waku ũrĩa ũtamenyekaga.